ayana mangana maya asenjera yowe Chinsa ibere cha bono botuka mangana maya asenjera yowenge Radio Vuna 102.0 FM iretariane ana Barongo. Raibwensi ya Kenya Muske William Ruto na raba Kenya bande ritukoria rero hasogo chengere katiba ya Kenya hiyo gesa yaro setigwo mwaka bwechiribu 2010 yakorire miaka 15 Okwana kurasa magacho ya KICC Nairobi chinga kichokora omoyegoyo habarayibaikira narro nigo bagokera emyaka 15 ya eyo korugese katiba ya karosetiwe na maya yaretire na monobokoreriwe county Mraibwense ni gabori y'Abakenya kogenderera koyegerera na korende katiba chinga kichonsi asensemo yaye mokonyi bo Mraibwense Professor Kithure Kindiki nigateba bune katibe yo nigerengia mono kobwa ekatiba yo mwaka bwelibwe mu chimikiande 50 no moneiseto na nigo kero Mraibwense bunya asomokia bekire korende katiba na kwene kyabuna neba nabarai nigo bakoyebwatia Mobungo bumachoge borabwime county ya Kisii Obadia Barongo ni gasabira bagusi ko bwate kuraso bonge eliwaka chikura na boigo komosira Dr. Fred Okengo Matiangi haseganga yaye yuko ligia korainsi ya Kenya hasobo chori bore bosyo bo mwaka bwechiribu 2025 Obadia ni gatebre bune chine chingaki cha Dr. Fred chokorainsi ya Kenya gekoligereri wabuna boigo ebisa kubinde nigo bya moitabire na kobolia basaye kurwa sorogongo rwa gusi ko bwate bibande elienga kie yokera ike bamusire Matiangi goso asekero gekyo Mobungo kitutu chache South Anthony Kibagendi otebure bunanigo abwato bosaiti boisaine igoro yobo tutukanu bonchokana ino muroberi bobo bwenia osha asense ya Kenya ayanko bwate kanane wizara yobo chenu korekana goteneni muroberi oyo korwa bokoreri ase chinyagitari getaiga Kenya ukwanira bariki amangana rero Kibagendi omubodire mwaziri bobo chenu Aden Duale amono munyakerogo bo muroberi oyo Sha banyare wetige meremo limolioka bunge senate rero yachaka gotegerero muswada oligetie ko mwaka isiko mugabana bwe county ya Kericho Eric Mutai maiga yaje kwa isiko na ba MCA be bunge ye county ya Kericho yene ntunda ya Kabere Mutai hakiro isiko na ba MCA abo bakomomochia igorebo tumekyo bobe bwa bisiae nenibo ye county ya Kericho chinga kibono Mutai harache komanyo gusena gendre kobo mo governor bwe county ya Kericho maiga yaba MCA gotegero muswado yo na wakachikura cyoko motomanka gose komotoria kurasege kya kirwe Asenchera yobwenge chikoraga isato ninkomanya asenchera yoboe keranu ya Radio Vuna 102.0 FM editoriane ana Barongo Oyo noro mwelio wamangana maya asenchera yobwenge Vuna FM Filipine kibungu kia ike 200 bono nyasaye tatu ito aba kwe kare na kare amina aba Filipine kibungu kia ike 200 bono nyasaye tatu ito aba kwe kare na kare amina On Radio
Omurobeli Boyera Jumatatu goika Aramisi Jumatatu na Jumanne egeturi kyoyera ime yegeturi nonyole segetu ni chinkwana aao chirengete okomenye weito Jumatano Aramisi egetabu kyoyera kirikire na Blue Bright abaliki abakwani n'abaliki abategereri Boyera Jumatatu goika Aramisi ense ya moika chinsa isano ne mocha butuko na Blue Bright Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Waje. Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia sabaro kugwe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, boni ya una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bagi chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokoneria bintu au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emiya somogongo. Boi gonko onyabare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebintu binde binge aserigoriria mouko. Asensemo ye chianga nko onyabare trousers cha soft na hard khaki, suits, chi-shirti, chi-t-shirt, dresses, ebikoro tubya baswati na basacha, ebiuranyora serigoriria mouko erioruseirie discount. Yako Fashions boi gomba bwata bakoreria baya abo bakurwa mahoro kererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busungu orosagia ronde nigo rogotoka bukeroka getaseni kya banyanyimbo muino asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions keroka na urenyorere bintu byonsi aserigoriria muko Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onye kobate ribori gosokwe murunga nigoro yabakora riboito akesi miagase nambe kobatia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere nainde naboko rikari ukotorinyorera rimorioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya Radio Vuna 102.0 FM tosesenigwe kerengaki Omurobeli Boyera Jumatatu goika Aramisi Jumatatu na Jumanne egeturi kyoyera ime yegeturi nonyole segetu ni chinkwana aao chirengete okomenye weito Jumatano Aramisi egetabu kyoyera kirikire na Blue Bright abaliki abakwani n'abaliki abategereri Boyera Jumatatu goika Aramisi ense ya moika chinsa isano ne mocha butuko na Blue Bright Omurubiri Boyera asa matera yokoyera Maiga yuko sigasigari tukurigima Esegeto chinkwana chikumurekera rito kuminana naro rituka selinde nemirubiri ayo kogosemye koriro butuki obuninkia amono bulinguri bwigoromono kira ritukure Jumatatu gwe Kalamisi gochakirense yemo wekaisana nemo chabutukona Bro Bright ime ya Radio Vuna nakia kwira to bwateka ko morobeli okurukunga oyera ono yera wono
oi kachinsa chirisa ne mocho butuko tionya kwanyora kentanda ke gwetani asili tukoligema ego tegaletio moya soigo kondokanga bright Imea Radio Vuna PPMC Production. Asante sana kabisa mwenche muthigiri Radio Vuna 102.0 FM ekero chia butuke chideke 14 maike chinsa ibere chia bono botuko morobeli asembe no morobeli boyera bro bright maiga yechi microphone na kwa bere kwa bagoko ligeria asembe tandao yeto na boigo na gote beti kuruma mapema entole no mageni gaiga se studio
Dr. Enoch Ondari no aligagase studio igo agotebangana merre tobo tekero kyobo governance county ya Kisii kulia lekero kyobo governance county ya Kisii asoba chalio bonenda bogocha no aligaga ya masemo mwanchi bategerere tore live aso mutandao of Facebook so ali Facebook Radio Vuna 102.0 FM na bokonyara ko bagokorraga bo daktari na kia ngusete taibu ya kabisa wego na bagoswali aso mutandao o YouTube na roligerelia nkwane yo eyemo ase eyemo bonere naro yeito butambe nchiko kondokanga Brobright na yo kongaligana lyo magani ga studio Elieta sotegerete kurwa subwangutu ngire chisimisa toiga choko aligania omogania se studio Radio Vuna halo Wait a my brother. Right, asante sana kabisa. Namba ya ni 0785 102 102. Radio Vuna halo. Radio Vuna. Ehe. Okay. Right, asante sana kwa lichesemo chia Nyakoe. Radio Vuna halo. Wait bia. Anelio magani yako. Itabire. Yamana. Nyatembe na sauti mugiranga na racha poti na magani karibu. Right. Asante sana kwa abo chinsemo chia sauti mugrango. Radio Vuna halo. Hello, Brobright. Ehe. Magani karibu. Bia mana. Right, asante sana na tutabeti Elieta na sokurwa lakini ishafika tuirebera sengencho echensa. Radio Vuna halo. Kufunaro. Ehe. Anga yali yakombe kusuluma utuma sauti ya babu kulo kituno kemo tulumesi boro. All right. Asante sana kwa uchesemo chiria liachia borabu. Radio Vuna halo. Hello, Radio Vuna. Ehe. Dixon ngundukoro mongoni. Yes, Dixon. Munda rota magini bakachinsa ko. Right. Asante sana kabisa Dixon. Tupeleke mbele za mwisho kabisa. Radio Vuna halo. Brobright. Ehe. Waire tabia kabisa. Ani morana tukuta mgeni akanisha kwa studio. Right. Asante sana kabisa kwa uchese mechio chia suguta. Radio Vuna halo. Right. Right, asante sana basi bono mwancho mutegereri bono chinsa na chichi kero tokunyara ko batoko swase nkwane iga ya masemo korokunganere Dr. Enoch Ondari professional legal obstetrician na gynecologist na beire na beto CEO wenyagitali ya Kisii Teaching and Referral oika omotienyi ogatano na limo mwaka w'ikirubere 2023 hekero anyalite ko baga kunyara ko baga kuruoro that is from the year 2018 to 2023 bune CEO lakini before then igalenge superintendent aliyasenya gitali ya KTRH. Daktari karibu sana, and for the record noto taracha senkwane yoto beke biyanga ndiye takiote to tumeke daktari gose no mheshimiwa. Mbiyabana gesonga batenga once a doctor always a doctor. Okay. Oh my god, na wanta getumono ke Dr. Enoch Ondari. Yes. Aina mariatane. Mbiyabana sana Brobright. Asuko mkaribisha kwa chaka studio ya Radio Vuna na akokire sana ikamali kulia lero. Mbiyabana sana. All right. Korwase social media feeds nena so mutandao uliokurunga LinkedIn ige korokinga yole bade obstetrician na wege gynecologist asenya gitali ya Kisii Teaching and Referral, so bado ngokoro limeremo senya gitali ya KTRH konyora ngokorande gasya senya gitali ya KTRH baka chitariki 21 mutinyo yo onane ekero nanyalete go tigiwegas no account government ya Kisii asengencho ye binto bitadikora kananga kainga kibire lakirende inje ninde obstetrician and gynecologist ngo practice inde nande one genda se private clinic kiane alias Kisii Galaxy Medical Center no ngolera abarwere bali babwate imechando yabangina. Okay. Yeah. So gongo chole kwenda KTRH lakini buro munyagitali KTRH tinda gendo chakiri mutinyo kabere mwaka yo 2025 ekero nabekeretwe amamochogete aterikora karanga namamocho asinginjo natangasite ngango chikoburia ndo gavana 2027 eserikali erororo yo mugavana Simbarati ekaroranga omuntu yo oromo fanyikasi we county tawente kobera nanda se county ekobera mete ngane constitutional right na bwate
lakini bakambekera nga bono nga ekana lengo munyagitari mano kisi teaching and referral hospital ingene chorete njibe kangabe obisielia inkabuganse kera gine ngamanya abantu aba ugotamanya batamanyeti elinde nkaewe suspension karo ile suspension tiri kogenda sigas lakini karo ile to mutinyo yigonane tarehe 21 ina turirube ligonte binga na hatene ni wegas iko bunandiga injitiri munyagitari okisi county ndo mwananchi wa kawaida isiko kama ndo bwesi. Okay. Alright. So tulikurwalia se nyagitari tinikulas nyagitari ya KTRH. No consultancy? No consultancy yo kororo. Haya, na ndiko gendo bono. Okay. So for the record kwa beto mutinilios nyagitari ya KTRH kurunga kiki. Ena soete KTRH ikayar kurunga Kisii level 5 hospital omwaka 2013. Iko 2013 ngaberororo omwaka 2014 na itwa nyagitari kurwa Kisii level 5 hospital tukairoka Kisii teaching and referral hospital asingi tu atagete nyagitari enene yogosomia wanafunzi wa medicine ko collaborate na university au especially university ya Kisii university na then tu anyalite ko change tukaye chakia a medical school in collaboration na Kisii university pone gato kagenda ko somia wanafunzi na ninde no mogokonga abanafunzi tu abegete abatangani wa Kisii University bagosomera gari Kisii Teaching and Referral Hospital ko graduate baru mwaka uyu 2025 ko babanyagitari igonga bono elita liria Kisii Teaching and Referral Hospital ndoje ngali abere Okay. So that is from 2013 paka ngata kuroro omwaka 2023 mutinyo sita tarehe 19 na inali signed officially kurwa obviously mo CEO of Kisii Teaching and Referral Hospital. So from 2013 you are the CEO? I was the CEO. Okay. All right. Kuja tolega bwa sokorwa kwa wase bakorelia senyagitari ya KTRH lakini kero kurigerelia miaka yonse kuru mwaka buchirubere na 13 yani muna devolution ya chagete toratebe kuri serikali cha county cha chagete kyo kurigerelia oracha kero ne report card yao kuri gete ya abantu bakwekero ekyo bagavana especially as your legacy as buraibwa nseme yo bachino bro bright ekaro nkurigeri maega na ndene rigeri njibwe kana bonko nkorora kimbwate uweto ginda nyari uweto ginga ekana linga sinyagitari eria ebintu ne bingi na nyate gukora njibwe komanyene wetera abantu bari twari kubwatera na barabo ne serikali yari nko chinga kicho yo mugabano uri kwa His Excellency James Elvis Omar Bongwae uyo renge kuigwe kara tokugamba mangana omanyanga kitokora ebintu ne bingi isa kumanyanga ekatu achete 2013 na liko ya rura as national government riria health ya liko ba manage kurwa aria afya house Nairobi lakini bono ekanyoranga ya chire iga as county asenga ke ipoincha konyoranga ringa Kisii level 5 hospital inchabwa the challenges chi nene kabisa abanyagitari yabwate mbaisaine chinji chiwol cha yabwate nje isaine abantu baruide bale ko admitted as nyagitari ba sange bitanda abantu abange so buna toigeteiga egenteke na kolete ina tagete nje wi komonyene ingacha korosia egente ko rukunga a system elia ekogera into twara political interference as nyagitari ase tokorus political interference emanything abantu bali specialist as a health na ubale kogera babange bintu ngakibikwanda kuchimutu tuire report ya semo governor na bali balenge mnajote minister no chief officer bawanjirana na into tuame kogenda korosi bintu kabirabiri igono mugabano lengo akaigwera nga aba intagete specialists go se professionals babe leaders as a health ande kumwagara ngambia mono sana egentu yakabe tukatebanga bono tucha korosi infrastructure Wenyole bunanso eto mwaka 2013 mutinyo saba ba mwaka 2014 tukachaka koleta amagendera korekana tukagacha a doctors hostel asa nyagitali bali ba kocha una interns bali kocha ba koraki ba komenya ekogera nyagitali ye kadujini chale kocha ka miaka emikoro muna internship centers Kisii njale internship center so njaga jiru nyumba asa nyagitali ba koraki bacha ba komenya inere ntan tu aroseti tukanyoranga congestion ya buchire tukarosi nyagitari ende a ward ekorokunga mel ward ase next to nyangito bali wakana nyagitari alia mwati nyangite wade ji flow isato tukarosi gatwara ji flow inye ejinere ekagera
floor ichinye chikaira patients 200 beds yiga kei congestion ya nginya gitari tukanyora ngemo chali yale ngone nkoro kabisa emo chali kwali gweta matali nyambera watyo kerwa kaerora atambe sana tukatenga bakatoye change tukaja kwagacha emo chali enye tukaroshe mochari bonege mochari roro tukorge funeral home nere one of the best in the region yebwatu ake chapel karwa usimo biro galia simoko enda mwasabera mutarasoka ere noko genda ibe kume galia ko soime na bora kuminga ane mochari men because imusundi koreki ndiyo keronguru eto nabona yetikete kabireyo nebinte bikaze obodi mubwa enyagitari abantu bali barenge town ya basere kweni crotch just one nyagitari twatebaka tobeke wall round asinya gitari ngima igwisa kwenda abano kisi yali KTRH ebwate wall all round egatura nebita okosera imebita bide 6 in number services chiri cyara kogera abantu baruga kisi bagenda asibuna bono gochia Tenwek bagenda MTRH bagenda no Engisumu bagenda Nairobi muna bono ICU ntu abwata ICU tugachaka ICU services ntu abwata rino dialysis services inga kiyine tu achageta actually the rino dialysis in tanga ntu arostie bwati machine sano tu arosti mwaka 2015 na ICU tu achageta mwaka o 2014 mutinyo 8 tugachakara ne bitanda bitatu bona iga karongororo ICU abwate bitanda 6 na HD abwate bitanda bitatu sorry igo ebinte kabire bine binte binge birorora ora nyale korore korore nyagitari galia bionsipi ne bintu twaroseti egente gatanto jagene katoya tinge kitchen injeka na so tororo etwale korugera chingo na makara ne nyorita karo karega yakabire nga patients bakonyora nga muri konyora endagera abantu batenga makara akoraki atwirwa tukachenjia ekagera tukarosia ekaba modern egutumia gas. All right. Bono KTRH was one of the first hospitals in the Republic of Kenya utumia gas kurugera aba ruiri bali nyagitari. Nebinte binge ko renovate ko laundry yali nkororo koleta chi machine chinya chiali nkororo chokorosa oxygen because kalitu aka oxygen ku Kisumu tukabika chi machine entangani gacha yakabire gacha ni yagatatu nanguroro 2023 enati chi machine sato oxygen manufacturing machines ona igamnango igwa osine yemera bekeroro na ndetali okora boronge igo goji machine echi ara ko garanga abaruire baito bari batagete oxygen imba kuirwa atambe kurwaiga because ICU netagete oxygen theater netagete oxygen na abaruire bari barese ward bari hali maututi imbatagere oxygen embarabu okay igo naona kwalite binte binge na ndege ndo kende kiagarete ngatebanga bono specialists paka batoke kero twarosia proposal tukairero mugabano lengororo agatebanga egenteke na nchire akodirisia ba doctors yangi komikero mwaka kugenda gukora further studies remember ngakiyo etu agatumire abanyigitari barengo specialist ge barenge 7 boka inche ENT surgeon pediatrician ye mo care department watanga yomo igabaruire bare ko babange abandi bande ko services Tenwek na abandi bari tutabwate nabona ndo about orthopedic surgeon ndo about neurosurgeon ndo about cardiothoracic surgeon neji specialist chinde chinyinge tukatuma abanyagitari bono bagenda gusomera maganaye so that by the time bakoirana onyore kisi bono yabire ne went koba a teaching and referral facility bono wenda KTRH jigaria okonyora specialist every more than 80 ekera bonsi piabo eba chiete eskuru enkakiri na lenkororo twali kwa lirisi bagenda gusoma baira ne gokonya abantu baito enka kwa gotenenga kiyo tenega kisi school chamilo shira kwenda ku Nairobi angenye lituko ku Tenwek ku Nairobi bono na borera matukata tugosane utara ambulance ucha semeyo okay isa kotira kujigabu gosenke umbwera bege kogenda gosenya cheki usande mnagabo lakini tariko ile mu Nairobi gosekisumu ku Tenwek. All right. All right. Nimetenga record ye miaka gwetani 10 bera bega sikonyerera se chideka chinke onyekole lakini for the record daktari, so you are saying you left KTRH 2023 yeah kurelio kwanya no gweta ororo kose no gweta bose no kwiro muroire ngokora na renge gasyo boro bright baka umutinyo kabere omwaka wa 2025 good yego 2023
2025 kimanona akabaide bonondo munyagitari munyagitari. Very good. Lakini nje nalagaite nasoiga nyen tieta nere nakore gasiane tieta nasoka. Alright. Nyine ward nakore barwire bane ward nasoka. Okay. So ase kware goswa KTRH bono buno munyagitari tu otali omorai. Tobautiki kware korora bose kwarocha senyagitari ya KTRH. Konyerengana n'ichinga ke karo mwarenko inseyo borai bwa obunesiyo. What is the difference? Iswali ene begwenta abantu abangabari kubori kubatebe bali kondra mnango nkonga idinya gitari ina bona iga. Lakini mnango gusko ya abantu abangi bagontebye. Lilitu atete ngeto kurus political interference as a management ya health services. Bona iga ngendo ke yokera korwe otaranyoro authority political pressure okore ibintu bitakeire. Into abwate organogram. Nyagitari ari muntu ari kurusi ko ache agende okora gento ke nyagitari ataraitira obisi CEO. Bona igo no mu chief officer. No mu minister bakari gwetira so mu CEO amajuikira abantu bande. Bona kana bongo ngana no mu minister na wakoimoka ogendo tino no engeita oso agoire roll call. Mu minister mugima mu CEO atakoretiki atamanyiti. Ibintu bune bina bikoroka n'ibintu bike. Lakini bigo ite moral ya banyagitari bali bakore gasinyagitari. N'ibintu binde binge buna bona oxygen nate batwara ko tubaji machine cyale ko supply oxygen korosi oxygen squeeze ngo unga oxygen ko ko Kisumu gisile na chacha kala litukange 50 chikobe kugabu ko Kisumu chira chibese nyinga sana. Chief services facility abwato muna bona dialysis machine cyale ngororo ina atiriti machine 13 cyale ko lega KTRH inkageta bona mnango iwa echire gosini sana chokoraki chiokolegasi ne binte binde binge indai soko tebinga bia chinchiri lakini na matwenya kogenda ni maetenga ngoturo kwa nyora bageni abange abandu baje bagotebika banyo services yase nyagitari yibono na liiria igento kenda abantu bakolera ekenene is the cost of services yani legal lirio ko nyora services KTRH wono ya KTRH nkagete na bere erabege go pingana sana asiligoli ne private hospitals cha Kisii. Yani nga na vera isi kogenda even private ko rwa kwenda KTRH asengenjo omugabana abegete pressure asenya gitari nga osomunya gitari omonenga bako ikichibesa gete chirina akwanire egora aimugete litukeri magakwana ngo collect 200 million boneka ba pressure ase omunya gitari omonna asinya gitari yinga baka 200 ekara kera toje kurusa nyagitari osabaruire ku Rwanda bacha go nyagitari so bali abake bagocho ba comment ligori ebinte binge munabona ngo tebe no x-ray kyari wake 400 ponega ni 800 shillings. Okay. Liro bekwali ko likidio ende school li alenge 300 shillings pono 4000 yo wakana. CT scan ya alenge 7000 ponega irange 12000. Tete kwa kachire wakana 12000 pono wakana 25000. So that even take abirevio chibesa comment kana. Ikegera nere in the public domain mugaba nango tebarenge kerano achite itwara collect 47 million. Yero wali mobonene ninjemba teri wali chibesa exact twara collect na bono baikira 200 million. Amerika tayangu mwako mugima baike ba collect chibesa 1 billion shillings. No ne budget yo mwako yona yarora KTRH chita kiri collect chibesa 1 billion shillings. Bono 1 billion yechi aste ujigo chikorua kubuga asabarua baruire abange na yeko nyanga squeeze no nyoto bwa chibesa nyagitari we bateyo to wanjero gosoka. Alright. Bakoga ndo ni wolemo oso ni ngombe osoka bese chibesa kurwa se biombe ocha gwakana nyagitari omego soka indi bachigoikie target area ya 1 billion shillings. Alright. Mwenje buteli yogendre tokotekera radio Vuna 102.0 FM nkwane mase monere Dr. Enoch Ondari oyo ligitikiro kyo governor ase county ya Kisii. So daktari kurwa bwa sole wise kuligirelia this is the website ye county ya Kisii. Ebiche yega no deputy governor obebo na baraibande kaiga story yega report ni linga. For example, ogo kwa bangi na this around between 2022 to January 2025. A report yego tebanga matano mortality ratio. Gati yenga geyo ego ya nyale toko bage koirana inse by 30% kuru 159 to 110 deaths per
100,000 live birds. Yani katia abani liwe miye mbara bakuiburwa at least abali bagukwa is around 110 kulingana ne report ye. Neonatal deaths ndabone yere mona sensemo ya o specialize chegara monogora sensemo ya obogwene bwa abasubati ani bachinga kichi kabe bwa trinity kara baiboire. They're saying neonatal deaths reduced kurwa 13.7% to 8.11%. Na anda abana bali balense myaka 5 bakunyaroko bagokwa was initially around about 40 deaths per 1,000 live birds. So ekenege nteke mo serikali ya bono ye county ya Kisii ya beroko bakego tarera na gotebanga this is a clear recording tuonjole iri bintu na mangana nyarira ko babuya korengani wananda kenenga ki ondali ne timu ya ebarenga biso. Ndiya mono Bright bono omayete basongo batabarenga obolimo ekarabo kwanwa obolime bogotarense marano enko ikomi umayene botarasa wako beka nari chango bosa gotara boteya manta amayene bunako bunamayinale bono egento na matano mortality tokepima ase abantu 100,000 deliveries. Yani nga abantu mbalenga bakwa ase deliveries live births kire 100,000 abana biburu 1,100 abana biburu 100 bangina mbalenga bakora ki bagukwa bono uisa kogererie egente ine trend ereno ene worldwide matano mortality ngende ko increase una to ko increase services chiri specialized umwaka ndara umwaka 2021 engineer yakite Kisii gaiga nde nyuri litali ya yusa kasoma report ina wakara NGA yo Jacaranda Health and Thinkwell Jacaranda Health and Thinkwell eya jeta se county before the current governor Taraki atara service tukajake program yo monitor abangine bale murito kukwanyu berenga kwa kwebwatraniri wachire clinic once kwewa software asesimi ekokolima ndio ko ende clinic yako tebi danger signs okoyebodi amaswali yako tebi pon ebintu bunebyo na bikogera mortality rate ya matano and neonatal ya Kisii county ekunya gokoraki ekunya gokea pono dima eteri swali kwamboliri gabungeri asingenjo mugaba nawo tebanga abana bali ko yuru KTRH 50% bali kokwa ase report no 50% garoro abana 50% besa kokwa tiango te Bright. It will be an international cry, not just even regional. Kanga World Health Organization ebegete ekambiga Kisii komyanga ingikere koba. Abana bale gosira ebarenge 9.4%. Bakake 8.11%. Tiango te reasons nandi kuchikanga bwento koba bakekubwa gapo. Intozo tora neonatologist Kisii County pake myaka 3 yarire twa neonatologist ibere. Neonatologist no munyagitari yo somerete abana bali bayibuirwe akolenda abana the first 7 days ekarba chire gabu those neonatologist no bakolenda abana bali bukara bali newborn unit bono kuba ikirega bakabalenda abana bali banyo bachibuya babe boronge na ne bayiburu prematurely ne bayiburu bwatime cyane ndiyonsi asinge cyabanyagitari the specialist ne investment tu abegete eka serikali yororeta akoraki etaracha kesa bali bagitega abanyagitari bandi batagete tamujisiko because indu ntu abakonyete ntu abayirete school tukatagete wende school basome bataka tokonye binde kabe same like obstetrician and gynecologist now take na jitega 2013 waka 2014 ina renge njebwika munyagitari uyo ndaga chaka soto ko babere bakine bono ende KTRH munyagitari wa obstetricians ebarange 10 bono ya yonga kira every ward ne covered na obstetrician ngaki this mortality etakoleki etake na ndo bono KTRH ntobwate facility based mortality na community based mortality turiko ba mortality eyire gabu it is community based mortality county wide teyere facility based wisa kolgeria DHIS wisa NKDHS the 10-year period which akera 2023 kujimaya 10 years ko 2013 waka 2023 mortality rate ya Kisii eyalenga around on average
8% yonate mortality igongo mugabana simbarati bo jingo banya gukwana nga 50% bari gukwa bonu bo jingo bonene umuntu yikwanza wenete ko irwe skuru akoreki asome ekogera there is no way abangina baratinye gitari ikomi banyora abana batana bakoreki bakwe konyoro mete gukwana ara bintu abantu bari kumuburi because abantu bakumwigene bakuminga ngakiwa lakini tiango tebinga abana na mbabere gukwa ase ikomi ekine out kraye nene ensengima that's why ndro pima in percentages ase njibara bake opima in 100,000 so jigere gabo it is in 100,000 parts. All right. Enseme ya mangana yoko nyora kwe nyagitali ya KTRH mugabana wabero kwa watebanga revenue ya kinire na nene na singe nchu yuko tiche megua ya lengoro yobo kurumi yera bechinga kichio bora iweno. Do you agree onye chibese chuchire in the words ya current administration 200 million plus na singe ncho emegua ya tichire wase where is the money coming from na ekero chibese chimentete does it mean obokora lyobuya buchia se abantu bakanetio bagwene in KTRH does it mean better services what does it exactly mean? ProBright tianga tabinga abantu abaliri bonega bakaire Kenya na Kisii county abantu nabangaini obolimo boliya omuntu yachirete na borobo chakira 2022 na chorobo gavana abantu bamanyiro bolimo bwaye na ndase ngencharo ko teya abantu mundu talengo kumweneria bono tigamba tibo maene all government money ingobere audited kiro mwaka na auditor general oisa kwenda se report ya auditor general's report as a Kisii county ndubade chi report ya level 5 hospitals because KTRH is a level 5 hospital oliro mwaka olenge 2021-2022 etu akolekta chibesa chialenge in total 428 million shillings aso mwaka esabwere bugango gabo na begote binga it is more than 100 million shillings per quarter because mwaka wazi quarter irenga inye so 100 million shillings per quarter yenga 106 onoroche kila kwa tenga 47 ngomuntu mulimo toche omwaka okubwati o 2022-2023 because na jinsogete chibesa tu collected chialenge 438 million shillings kila siji report igabo talinje na rosia auditor yagiteka tabanga chibesa chonse chabete collected na chichi egento kiagatatu isa ko report teya se report ya ere published bonaiga lakini chi report chiko soka kero mwaka che county isa ko gerelia Kisii county 2023-2024 chinya gitali chonse chilichokola chibesa chile level 4 na level 5 the 11 level 4 hospitals na Kisii teaching and far hospital chako chibesa chonse bijanga 611 million shillings umwaka muima 611 million shillings ruhusi jidi cha level 4 chabo Nyamache chabo Gembo chabo Keumbu chabo Kesusu orusi ororo utikana KTRH nje tani 400 million shillings the answer is no bono tengo tebiase 200 million charuete nanda bagusimo ntagara bya kabisa because amangana ngo kuona lero ubochinga bulenya gukwana isikoga iga lero wohere ekero na sogete omwaka 2023 February njete leave omo CEO muyagacha in acting capacity munyorenga kirinto wa NHIF nanda NHIF ndo wade durunga eduafia na bana balenge school bawakanirwe NHIF ne serikali ondibwe sebenye gitali ga ngocha ngonyora bakwimuka ne bus ne chigali chinde bayimuka ujichi school baenda ji school baya abanafunzi ya mogati ne soda abanafunzi bali bate babeke kiara baicho lunga koraki mbaruwaliwa bakasawo claim ku NHIF karba claim ku NHIF emu ekwote ya mboga claim 222 million shillings wakene NHIF gakuminga KTRH njanya kwika fige matuka mangi alright nande remember nga KTRH tabwati injere wende ko ganesi koko chikorwa services kere facility njiro chiko do services asali wende ko services in KTRH alone teriko ganda outreach bone kare yalu bese chinyinge mwenyorende outcry yawe eten wakene chive gacha Kisii ko university kiyakora kiyaba KTRH wakanyara babwate chi account chi NHIF to what we call accounts chidoko yuko claim chibe chiao ituwe ngala chi account isato account ya outpatient
account ende ya inpatient ni account ende ya amenity bakanyaba bwa chi account 18 chawe chan kromuntu ole korikwa ebaligeta abana bake bare kogenda chiskuru banya kubeka kwende negi dola kwanya wete babwa chi account 18 chigasiekwa nande KTRH tiyaka nubesecho umwaka uyu alright nande kuruga bitu bese akoraki chigasoko ke because bono bamanyire nga ubibi bwarenge KTRH through NHIF ekere bakora igo bakanyora nga bono kuike chibesa chiri bateba nga ngoike 200 million shillings bakatomenta amagori ya services no ichakire tabu umuntu uri kwenda KTRH theater ngakinarengo ikwarwa kana 12,000 shillings wakorwa operation ya yonspi utari wakana bese chinde igoro yecho wone wali wakana 12,000 shillings nando kwenda theater kiregento yatume kaso mubero ene sucha onye ne goes kiregento nando wakaniwa on average wona iga theater 25,000 shillings kwariko ende lab wapimwa blood full blood count simple test twaro body for 500 shillings wona igere 1,000 shillings kwariko genda wakwa x-ray chest x-ray second mnekyu at 400 shillings wona igere was 600 shillings CT scan ya lenge the main one ya chest na head 7,000 shillings bagaikia 12,000 shillings yani ngakiregento kire service akara bana bakonde school to gajoliji form chiri chabo at 300 shillings ere boneka 4,000 budi ndibwensi boneka bana ngoenda bale school ochiro ochirwe form 4,000 shillings yokoraki wakana alright bona igo chibese chikama go bentwa na ndi wa menta pano njira akoraki njireka chiti 200 million shillings watakete alright this world inaneli chiri chinge ndutwara ko collecting akiyo ekogera besa ntwara ko collect tobeke muko onde gwensi kana yagitana nayo wajeto ngagetengo igetoro ikware kwenda wakana chibe sa sevengi agent ya lengoro chende account direct cha reflect ngwara ko cash chichinya gitali ono ngai tware ko chikera chiko chirushi chiri chinge twanyorete ntwa kore services tukakore chibi kasi yo sinata wanya gitali gabo alright aba bawe ki 200 million shillings kaichi korwa watere lakini tiango tebono nga chibese chinchiyo ekerongorwa ronye gitali 2023 umutinyo sita tarehe 19 ena abwate a pending bill ya gitali ya linga 38 million shillings and that is in the records chibese chia account ichi linga 68 million shillings yonga no eto wakana pending bill stokole ndo abwate balance ya irenga a surplus ya 30 million shillings bona iga and I can challenge you ogenda wakanya gitali gali because is a public hospital went to go with information but what is their pending bill probably jora kumi a pending bill yabo is more than 500 million shillings bona iga pata ko nyara wakana no ne supply wakana gitali inga kiri ya mayekana kwa rure ko ire supply gitali umutinyo mno ko erega wakana jibese chiao alright bona bora irororo oganye myaka 3 tari okoraki tari wakano so besa njio okay naba nje bitu akoraki baumire alright daktari asante sana mwenye mtiri Dr. Enoch Ondari ya masemo gigase studio kirongo kunyoligoro ya college ya Camel Park Training College iyo kuwaligania so mwako yiga gwechirubere 25 no mwako gocha elindo nyaroko bagukwelikia mbabata masomo ya kirengo ge certificate courses mnabona automotive engineering electrical installation information communication technology ne chinde icho kunyarako kwa wasomera sika kyo mwako yo mogwa kolile babwate artisan courses mnabona tailoring plumbing fashion design technology ne chinda sika kyo mwako yo boigo short courses mnabona computer packages graphics design na boigo Camel Park driving school ne chinde chinyingora nyaroko bako korase ekeregeke na FEC gereinse kigima seligo lili kunyaroko baligo ikereka babwate boigo diploma courses echura nyaroko bako koroma nchimo tegerali ya Camel Park Training College namba yabo yesimi igere 0755 386594 0755 386594 ugose 0753 915354 0753 915354 na boko balikira boigo email wetera camelcollege@gmail.com abantu babwato mweso abantu abangaini abantu bakorare abantu abatohereru
abantu abaitebere naende abangwana abantu bagotegera oyera igore keria ogotegerera Oyera imeavuna FM Vono Oyera. Oyera imeavuna FM Vono Oyera. Oyera imeavuna FM Vono Oyera. Right, asante sana mwanjo mutegeri toka ndreteni nkwane masemo giganire Dr. Enoch Ondali ndoke Brobright igagotebanga nkuru wandrali kiroko kyobo governor se county ya Kisii chinsa chikumyoka sana daktari lakini ase libagalia okwa kolire miremali ya senyagitari ya KTRH na boigo kwa nyaro kabako bomorai nabono no mugweni ole no murwali ora se orogongo erigarwa gusi ekeningelinga abantu ngukwa bale kontumanyitinga mbalinga bakunyara ko bagukwa abande mbaro bagukwa daktari batabuwa tichinsobo andaka sebaragende kuchikunyara ko bagutinde kwa asali bagali yao no bwato bumanyi bwo imemono ngaki operations yo kurwa nena senya gitari ya KTRH asabono Kisii county temenyekaini chimbera ngaichire temaitia abantu bagukwa batabuwa tia sebaguchia ngai bagutinde kwa Wasembali kwa batigete. Mbiamano Brobright ye muntu amunate batenga gesabacha obugambi chako bugambi abantu batigete ku Kisii county. Lakini nje muna bona nasere ko tana sabantu iga. Kila lituka abantu bago tinde kwa Kisii abange muno. Kumetinga abantu abatudire ka Kisii bago kwa imbali bagusiba ito. Abantu ngukubale nande bali bago kubatabwati chinsobo ntu abwate nyambera matalia. Nyambera ase pare kogende kabicho kiti chetri na chiwe kine constitution tuatangasa ase TV tuatangasa asa magazeti bali batabwati abamwabo tuagenda tuababeka galia Nyambera ingagete ngabono buna kwa boriri asalia aichoire baka narora chuziga bandu bakwenda kubeka bamwabororo bakanyango bakolima nandi bakolima mu Uganda korunse iyo ngasali ichure kabisa iginege ntekene serikali ya county wende kolengereria enyoro boli mu bonde borao asibara beke amakaburi gose abenyambera ikera bono gali ichure kabisa nande ngagete ngabantu asere ko ni crotch so currently ngotumekuwa bada sali ngotumekuwa bada bono iga no nyega ichure kabisa. Okay. Alright, so daktari for the record ube komotegereri clearly mapema gwatebanga ewa tiketi gwemeremo elsewhere ngotebekanire nga na ewa tiketi meremo you resigned which asobo CEO ena resigned na tiketi bole mo CEO ke ko gare na etwe a contract y'imyaka 3 yaruta 2021 paka 2024 kanga 2024 na ale gotiga gukura a contract ya no mutinyi 10 lakini ekero mugaba no muyiya chete inje buno muntu na were skali matuka mangi kamanyanga buna achire na wente gocha nabantu baya kole kasi natagete ekogera amatuka makena betenere na bonji nanyorete nga tingo kora gasi na muntu oyo kigera no muntu ari goteberu kende igwe muntu utasigete professionals no muntu umanyete ole kemanyi ya kiregento nande njira tetokole bintu injinari nyara gukore gasi iyo inkamukani ngamatebia ontagete gotige gasi yobo CEO lakini tari Nyagitari. Okay. Igo 2023 umutinyo 6 tarehe 19 nka handi ne resignation yane asare nkamotebia injina atiro bo CEO Nyagitari lakini ningenda kurwa kokora Nyagitari. Aganja akareceive dibeli yane kurwelinga tigo bo CEO lakini ngana Nyagitari. Lakini bono mwakoyo na libono na etu irubelio kontige gasi no Nyagitari. That is now clear. Bona sa CEO you resigned. Nyagitari ya KTRH. Nurigiti krogo kyobo governor se county ya Kisii asoba choli yobo nena bogocha isakoba abaki kura bagusi ba choli ko kwa ekerogi kyo no bara twaro bobanga bakobo governor no bora resign kero ko resign abenga ko tamemeremo oko resign
negen to kirigor kunga out of one's own decision ekero konyoranga ab muntu ko ligas komo eko to jibono ga na rengo muntu moke aso mugabano all right inkanyoranga mugabano enjira ko ngitariere egwenderete bone kero mugabano tarinje jako bai si mugabano linje ko jako twara abantu balense yane to ko ligas na barabu iko balinje njiranda my style of leadership was management era mono kubwa buno yororo all right na under resignation nigento na decided even before inga gitaraba puna soete ena motebeti chikura chiwakwa ekora na jete kondinga nchikumu support ase chikura chialengo nkamukania inga incho mwaka oli 2022 na ntegete kwa swama na siasa agatuma abantu abange bacha konkwanira oyo mona atebeti bwo mwena mateti ngagenda motebi nga inche tini jokora siasa na ande na amuire tini jokora gasinere ekera gocha gocha because inyole ekera le kora campaign yaye na atumitire tenya gitari eri mono hase siasa yaye propaganda nyinge ende arengembe mono ngateba senja atumire propaganda ne nando oletri nya gitari ye inje bune akoba soni niga mambia ina aliko resign nando mane mna beto sono na Thursday Jumatatu yale kubugati ina jidba ko bisi yaye ngamotebi ngalao ntige gasi akangani ngatikanda roja serikali ya bastebo umaje wakoraki kurwo abatata getendi senenya wakora kirime tata gete wakora gasi nenje ko gara injira ngole mtubiane ninjira ko mtubia te ko gendamu so is a matter of principle nga inje inanya wakora gasi na muntu kabirori nakina sokerete right so daktari isekoba mogusio ko iri bagakoba mugavana bwe county ya Kisii turachakira only KTRH andake ebitambo kurere bitanga nimbere bye bikuwa so irabisi ebitanga ni nabono insagote bya KTRH ebinto biro obonaiga one nuko yira nasi alenge institutional governance ase nyagitali wente gwetenera yoka decision chia professionals paroro chiwente gosikwa onye finance jokoraki chikwa lao igoni ntake ira nuna ya alenge ebwate a system egotebanga kuna a system ya institutional independence kwarode all right etabwate political interference yani wanasiasa marigo chororo no bakorani ebintu bine byokorekana nintake ko improve patient care nande affordable health care ekogera abantu baito abange bari kwenyara nande nyagitari ya serikali niyo okonya bari bainse bari batari kwenyara because yaba igoroga iga mbari kwa nyagitari cha serikali kwanza bakora chi private mbwa chi insurance chiaba ne bitaka birebi so tuira ni cost ya services inse ekogera remember serikali ya Kenya health care wende kwa free abaruiri bagotokonya nekikoro ko sharing yani nge cost to share onye service yarenge 60 shillings inaka na 30 na iwaka na 30 lakini bono serikali ya bekire cost yonspi ase umwananchi ya gerire enyagitari ya KTRH ya bere bono ni private facility again to can with infrastructure and modernization ekera abanafunzi abana bale go sireka be wateba nabana bago sireka miteka birebi tukanyoranga services chia mothers and children walinya gitalieli chia bere congested mono injenga bweka ngenda ngatebi mugabano lengo ngakiti katoro si mother and child hospital aganja tukachake mother and child hospital umutinyo mwaka 2019 inyolete we laid a foundation stone tarehe 1 December 2019 hii yaerete bakekegorwa na Aida Odinga umwaka 2022 lakini mwaka unaso aroro akayesieka paka wone esiekire nyima yetenge esiekire for political reasons ayesieka yakole ngora wika 2027 yeje kubuli chikura acha ko yigora tenera okoleki lakini abananchi mbari banga nje iwolitu so daktari asogo ikiranie mirime yonse minute na yegese ko ichana abantu bawo serikali omugaba n'abantu boka anjire gocha barabo akachora ne minister chief officer ne advisor abande bonse pia civil servants bari konyororo nuko ba direction ne ba ko legasi yabo
turiko na bantu bao civil servants baye so tubwati bwabanga na obarago sabotage because bali getone serikali yetete the same way kwa the current governor mo gasne akana asete gitari gali 2013 yes tingi na bantu bane korunga abuna nyo to nykwalenga ase lab no na konyorete na go tingi inche egasi ande gete kolekane kabire onye kwalenge clinic officer no tiniko kubutanga nde to muye bali ba civil servants turiko barusio because civil servants they are there as public servants bako korera abantu bako transcend different governments serikali yacha yagenda abantu bakoraki bacha no ina ratio bunacha bunako genda nga 2027 civil servant bali anyore to no hako batika abange ebona abandi bararikire agotigororo igo turiko chora bali abake civil servants turiko chora abantu okora barabo lakini no ire by law ochore chimisa chiao ikomi ochore chivo secretary gwetani 16 nechi advisors okay so bali bararo na barobara toro wo na kwatwale to bo balengerete nga koko basuoni niga rosire resignation letter bro bright karonda se kamna wansa bere igonga jagoso abantu mbamenga turiko tora gratis na ande amatenga jitimbu atimubisa onye korumo bisone yinshauri yako karongo so ongo kolega na bali ba konyororo okay na embali ba kolega asina wakora bona ga serikali tari baro ba wanja wakora bo ebato mono libe na like tulio ko tenwe gas na wana chita se body gali ya karongo boli wa maswali na wana batete bakangaranga ba te bano paka batanga gaki ntubuga treason p na niyo koleta gaiga lakini asiye tu atebi kuno mugabana okay asi ntu atebi no mugabana lazima tokolebo alright auna te tugo ewan alright dagra ni bateli boli elimo gore mangana yoko irana libada mangana ya senchira yobo ikirano nga effect nereli yekero oborai bogo nchurelia as far as systems senena sense meyobo chenu ichire concerned naturally serikali wente ku exist in continuity lakini muna gwateba nabakonyero morai kago cha visna lengerete ko nchire bintu kanali muna bono look at KTRH ko cha cresi o chemochari major departments there is a huge change effect nereli ekoboro especially asuri ugo chikoliyo bogwenia oyoro mwana incho kawaida nina liboli libade mangana ya senchero bekiro mwancho mategeli Dr. Enoko Ondari ya masemo gega se studio nyatore kali so matandao Facebook so roli linkwane ye masemo nawego kali se o matandao o YouTube taranyora mangana ya senchero bekiro nuko na tora sensemo ya kabere Yevuna FM 102.0 Radio Top Neke minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense imeya Radio Vuna. Oyo ligetie kirugo kibo governor se county ya Kisii Dr. Enoko Ondari hotebere na chikoreta maunchurelio se county ya Kisii na mwana senya gitari ya Kisii teaching and referral aise konyora ribagari okorai county ya Kisii Raibuense ya Kenya Muske William Ruto ni gwara aba Kenya rero hasogo chengere miaka 15 ya katiba yense ya Kenya Obungo bomachoge borabo badia barongo bolira bagusi ko bwate bibande heriko musira Dr. Fred Okengo hasobochori borebosio Saine anda mange na kwariganirwe manya senchera yoboe kiranu hereditariane ana barongo
Muragobo mwancho motegereri. Oyore neganga yokorigie kirogo kyobo gavana ime county ya Kisii Mwanyagitari Enokondari nigo habekira arabu enchire Nyagitari ya Kisii teaching and referral yabereke gukora emirimo gukwana negeta senie keiga kya radio Vuna Muragobo bono Dr. Ndari nigaene kirebuna mangana mange igoro ya Nyagitari eyo hayo hari gukwanwa no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na yoborimo na nigarengete wose nigarengete ko musareri elieta hasenge ncheganga yaye yokoligya ekirogo kyobo governor bwe county ya Kisii. Bono umayete basongo batabarenga obolimo ekarabo kwanwa obolime bogotarense marano enko ikomi umayene botarasa wako bekana lichengo bosa gotara batebya manta amayene bunako bunamayena igongo mugabana Simbarati bojingo banya gukwana nga 50% bari gukwa bono bochingo bonene umuntu yikwanza wenete ko irwe skuru akole asome there is no way abangina baratinye gitari ikomi banyora abana batana bakole konyoro mete kukwana ara bintu abantu bari kumuburi because abantu bakumwigene bakuminga ngakiwa lakini tiango tebinga abana no imbabere kukwasa ikomi ekine out kraye nene ensengima that's why ndiro pima in percentages asenje barabake wopima in 100,000 so figure gabo it is in 100,000 abantu abariri bonega bakaire Kenya na Kisii county abantu nabangaye ubolimo boliya umuntu yakirete na borobo cyakira 2022 na choro gavana abantu bamanyiro bolimo bwaye na ndasenge ncharo ko teya abantu muntu otalengo kumurene bono tigamba teyo mine all government money ingobere audited kiro mwaka na auditor general oisa kwenda se report ya auditor general's report as a Kisii county ndubade chi report ya level 5 hospitals because KTRH is a level 5 hospital asekerekyo Ondari oraririe gochia koreta maonchororia manene hase Nyagitari ya Kisii teaching and referral isekonyora ribaga ryokorae county ya Kisii buno mo governor hasobo chori bore bosyo bo mwaka bwechiri bubere 2022 asatebere buna na chikorwana kwene kibuna Nyagitari ya Kisii teaching and referral ya iranire ase alenge abo magega na boigo kwenekeria abamenyi be county ya Kisii bunankonyora barobo bwenya bwerigoriria inse nerigoririgo ikereka mitangani nabono insagotebia KTRH ebinto biro obonaiga one nuko irani nasi alenge institutional governance ase Nyagitari wente gwetena yo decision chia professionals paroro chiwente go onye finance chokora chikwalao igoni ntake irani na ya alenge ebwate a system egotebanga kuna a system ya institutional independence etabuga political interference yani wanasiasa marigo chororo no bakorani ebintu bine byokorekana nintaka ko improve patient care nande affordable health care ekogera abantu baito abange bari kwenyara nande Nyagitari ya serikali niyo okonya bari bainse bari batari kwenyara because yabaigoro gaiga mbali kwa Nyagitari ya serikali kwanza bakora chi private mbwa chi insurance chiabo ne bintaka bide so tuira ni cost ya services inse na go tigana nayo mubunge okitutu chache South ime county ya Kisii Anthony Kibagendi nigo haine kirebuna nigo babwato bo site bo isaine gorebo tutukanu bonchokana ino muroberi bo chenu sha asense ya Kenya ayanko bwatekana ne wizara ya bochenu kororekana gotenenyo muroberi oyo korwa Nyagitari getaiga Kenya okwanira bari kyamangana rero Kibagendi nigaboje mwaziri bo bochenu adendwale amono munyakiro Rogo osha banyare wetigimere muri morioka hasekeribuna nigo basinyirwe goikiranyo bokoreri gochiasaba Kenya. SHA has already accumulated 43 billion. A baby who can hardly crawl has already accumulated 43 billion in unpaid claims. We are saying enough is enough. We now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale, the CS for Health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency, number 3, trying to hoodwink Kenyans with theatrics of summoning the media to harass facilities, to suspend some facilities. He's been talking tough out here, putting up face just to hoodwink Kenyans. And we demand the immediate resignation of the SHA chairman who is associated with Ladnan facility, medical facility. We also demand for the resignation of the CEO, SHA, who is facilitating this theft. And we are telling particularly the head of state and his friend
Duale, Kenyans have unearthed the scam you schemed to put in place for a long time. The Committee on Health is equally investigating this further, the committee in the National Assembly and in the Senate, so that as we resume from recess, we want to put together a commission of inquiry so that we get to know how much money has been scammed from Kenyans through these schemes. Mobungo bumachoge burabu Obadia Barongo ni gasabira bagusi go chamo na kobwate kuraso bonge eriwa kachikura na boigo komosira Dr. Fred Kengo Matiangi haseganga yaje abwate yogo chakora ensi ya Kenya hasobochori bore motwe Obadia ni gatebere bune chine chinga kicha Dr. Fred Matiangi chokora ensi ya Kenya gekorigereri wabuna boigo ebisa kubinde bya mwanchiranire na kuboria basaye borogongo rwagusi kobwate bibande erikomosira Matiangi hasobochori obubogocha asichinga kichi Dr. Kengo Matiangi sengenje record abwate ekirarenge asa serikali nande sengenje Kengo Matiangi no muntu usigete yasaye na inde uyirogete abagaka ororekanire buno muntu ranyare koegwa oburayi bwense elinda anyare go correct most of these issues to bwate ase ense yetu ya Kenya. Dr. Kengo Matiangi nero go chuko fix a country nere to korokanga Mr. Fix It ase igo to bwate chikura aso bonge nanda bagusiba minto to tumiyo bongaini wabene to nyare koega ebisa kwebibinde byanche kotogwatesia elinde to nyare korenta e change asobora ibwenze omugusiye sengenjare getinginye kanyaini nando sengenjo mugusiaro muntu wegasi ayewe meremo yogo change ense yaito yake. Radio station ya chirangu mamono Radio Vuna station ya chirangu mamono Radio Vuna abarali babatobo manyi mono Radio Vuna abarali babatobo manyi mono Radio Vuna Radio Vuna 102.0 FM. Mraibwense ya Kenya Moske William Ruto rero naraba Kenya bande hasogo chengere katiba yense ya Kenya eyo ya roseti wa mwaka bwechiri bubere na ikomi okwana kurura samagacho ya KICC Nairobi abaraiba ikirana roro nigo bago kere miaka 15 katiba yo mwaka bwechiri bubere na ikomi ya kolire na maya yaretere asaba Kenya na monobokoreri bwechi county mraibwense ni gabori aba Kenya kwene kyabuna kiroyo monkore ndare katiba na nigo hauro kirio mogokoye hasate burebune katiba yense ya Kenya nigo egotonerwa nechinse chinde asekiribuna negatie chikatiba chire chingia mono asechinse. When we got a new constitution, we seemed to have said we are done with matters constitution. And that is why I decided that maybe it is time, maybe 15 years down the road, but it's never too late to do the right thing. And that is why I signed a proclamation for us to celebrate this day, the day that we promulgated a new constitution as Katiba Day. And I want to thank all of you for honoring my invitation so that we can do this together. But the Constitution of Kenya 2010 was born out of people's deepest desire for justice, inclusivity, and dignity. We longed for a country where power belongs to the people, where no Kenyan is left behind, and where rights and freedoms are guaranteed for all. Today, on the 15th anniversary of the enactment of the Constitution, we celebrate Katiba Day to honor the covenant and to renew our fidelity to its vision. This Constitution is acclaimed across the world as one of the most progressive and transformative. It is our solemn duty to preserve it, protect it, and to ensure its full implementation. Ngana yo mraibwense nigo yasiro na kwegwa koboko no mokonyi bo mraibwense Professor Kithure Kindiki oyote babune katiba eyo nigerengia mono gekorengani wane katiba yo mwaka bweri bwemo chimikiande 55 na nigo akiro mraibwense buyamono hasumukia bwekire kwene kyabune katiba ense ya Kenya korendwere. Mr. President, all protocols observed. First is that we have a wonderful constitution, which is a product of the labor, effort, and the sweat of many Kenyans for many years. This is the constitution that replaced the constitution we adopted in 1963. Main difference between the two being that the 1963 constitution was negotiated, adopted on behalf of the people by leaders of the dominant parties at that time. And by dominant parties, I mean dominant political parties of that time. For the
2010 constitution, first, the process took much longer. It was much more difficult, but more importantly, it involved a lot of participation of the people of Kenya, the people themselves of Kenya, in their representation. Many of that representation directly elected by the people to come to Bomas of Kenya to make a constitution over and above those who had been elected through democracy. That marks one of the biggest and most fundamental difference between the 2010 and the 1963 Constitution. While the 1963 Constitution was driven by the voices of dominant political parties, 2010 Constitution was driven by the voices of masses of people from the grassroots, blending it with the voices of the leaders who were holding office at that time. Mweri wa mangana maya senchira yoboe kera numbia mwana sogochora kuyategerera kuro SMS ito mangana maya ime radio vuna 102.0 FM na kuganiri botukobu yobo tegereri obuya eretariane ana barongo. Uyo noro mweri wa mangana maya asenchira yoboe kera nu. Vuna FM. Eke minero. Ine notakate kobuatia emerobere ao eyubwancheta sitibe bono dia matkeroka nigeokoretera chitibi chechinganjo chionsi nande chisaizi ao puna chitibi chiriche Sony, Hisense, Samsung na Vision inyora dia matubai gongo ne bale chihuva subhoovers chispika horn speakers microphones chimixer chichaja chionsi chikuka chimicrowave amasasi ya chisimi chiredio na boygo chibeteri solar panels chibasi chiflash disk chiheadphone electric cables blue dryers ne binto bionsi bigotumia stima dia matkeroka ne dukembo nande ya chirenguma ajerera boybwatere TV asiligoliro mobuko korwa seduka embo ya diamata koro mochokeroka talera diamat egotoka sebare ya keroka chuni opposite enyagitari ya keroka gose bakere simi goetere number 0748 840 317 gose 0711 437 974 Diamat nige kogorogo chakarili tukolio Jumapili goeka Ijumaa Diamat keroka na otore naje chinga kichionsi. Wakulima wanaonufaika na mpango au mradi wa Pathway to Prosperity Coffee Kenya. Mabadiliko ya tabia nchi hayamaanishi tu ukame. Wakati mwingine huleta maji mengi kupita kiasi kutokana mvua mingi. Je, umeandaa shamba lako kwa mvua kubwa, mvua ya mawe na mafuriko? Usikubali maji mengi kuharibu kahawa yako au kusababisha magonjwa kama Fusarium root rot. Hakikisha unafanya yafuatayo. Tengeneza mfereji ya mitaro ya kupitisha maji. Usizibe mito, mfereji au vijito. Acha nafasi ya mita 5 kati ya shamba lako na vyanzo vya maji na panda miti katika eneo hilo. Tuyadhibiti maji kwa hekima na kulinda mashamba yetu. Ujumbe huu umeletwa kwako na shirika la Solidaridad. Nyantomeri otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakera ni uzingie kama mabati ya ne kwakera ni ama yambua tebakera nginkwa kangara benye ukugura mabati ya mai nga inko nyora mabati ko mabati ya yora nyora kuro Uhuru Superstores Limited. Ichua songo marara maya chirora
Ebono eduka ya Ouru Superstores Limited Bosongo kubwatarana na Mabati Rolling Mills Waigoire showroom Mbokegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na gochora mabati oganetie nkone bara mabati ya 28 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey brick red tile red sky blue chocolate maroon na yanda mange Ouru Superstores Limited Boygo babwatrane na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chiko menyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ni mashini ya Crown Paint color mixer Ouru Superstores gotoka Ouru Complex ange na Safaricom Boygo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebwata bakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Ouru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire goika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na boigo chinsemo chia Transmara goika gesieri kia utarugwa kanira kende gionsi Akisi miase namba 0111161500 gose barikere liuka somo tandao info@ourusuperstores.com Ouru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abantu babwato mweso. Abantu abangaini. Abantu bakorare. Abantu abatohereru. Abantu abaitebere. Naende abangwana. Abantu bagotegeroyera. Igore keria ogotegerra. Right, asante sana kabisa mwanchomo tikirili maiga yoko nyora mangana mwa senchira yobo ikirano ekero ndo cheche chire chideke meronge bere mega chinsa isatu karibu sana se ensemo ya kabere gaiga se studio Bro Bright maiga ichi microphone ndenere Dr. Enoch Ondari oyuko liye kero kyobo governor se account ya Kisi se obo choli bolebosio igotore live ali somo tandao Facebook na boiga se omotandao o YouTube for fairness insome chi comment ibere isa tukurwalia se metandeyo njakire ya korokunga aliaso mtandao o YouTube mbonye Brian Daktari Ondari Mbuya I support you fully ayenu monto mungaini Rebecca Gesare let's choose a leader not a song kero Eli Boraya goteba I hope our people are listening. We need transparent leadership, accountability, and will support this guy if only some people allow him to ikere. Okay. Gatebanga abantu baruli bananji bagoikere. Ngoikere kande. All right. Tero muntu. Random girl Arat and leave medical conversations to experts. That is why training a consultant takes 10 years. Agotebanga mangana yo nyagitari tiga chi expert nyale ko bachi kunya kwanira Dennis Mogire, the period of Governor Ongwae KTRH was the best. My question to you, can I make KTRH than the current governor? Can you make KTRH better than the current governor? Sure. All right. Tuko pamoja doc na rudi abua se chi comment chino ndi Facebook James Beckham right, I'm scanning through especially chili related in a conversation. Joel Ratemo, my governor sir, wambie ukweli. Ombonye supporting Dr. Ondari with all my senses. Becky Blessings, Daktari Mbele, a man with the senses. Kawaida governor ni moja Kisi County, His Excellency Dr. Ondari. Bunkeso Erickson, Emmanuel Nyaosi. Okay. Kurwa Kitui Mwingi. Alright, asante sana. Ni nyale ko banko ligerelia onyeli boliroro eli ndeto nyale ko batukulibeka, lakini asante sana bali moto ligerelia aliase omutandao yo o Facebook na boigase omutandao kurukunga noro o YouTube abuase tole live yamo ase yamo. So daktari karibu sana. Tutendera zamangana majana bona ko bolinga ekero obograyi bogonchurelia omurayocha nera nabwata abantu baliate tokole gasi na barabu andaka amaitenga na bwali egene baramokorere gasi buya
Mochando kyoko bore especially asensemo yobogwenia ekero interruptions echikoba in terms of headship ase oborwalia. Biamano bro bright as saying encho this warrior now already yasana se kubwat kana sto kwenyora chinga kimne chalero. O mane mbolinga asobo wenia mbutegete twabeka siasa ororo. Na ndi nakuwa na mapema ngano ninje kana swete nyagitali eli mwaka 2013 tinaligete bantu bane usina jitena bantu bane ororo badinanyo eto na buranga to kolega na barabo tukegwana to kolega si nkabatekero muti akolega si yae eturukinya la kolega si yao liyo na liyo rakoreke urasuke kando nandi nkagetenga bakote gasi ngia singenjo abana inji buka na wasomere mitandao gabo na baroje gasi nja kolekanete egente kanengelinga toruzi siasa ase obokoreri bwobowenia ikegera abanyagitari abange mbali bana siasa abanyagitari abange ebare dedicated ninjina omo na arenge dedicated ase miaka na akoro abanyagitari 24 egasi na leo kole njira gete yoboikirano ditukondi no iniri mukwale kondi ya segasi inkobole ekanali nkobe sibo siyo gosneka ko entara mu siyo enali ko kolegasi asoboikirano igo omo rayum yagachire egento korangeringa aye bali wanjiri ko chora bawo china barabu bali bandi baroro barikirwe batebinge gento ntagete tuiwana neinu tokolegasi enchireye erita kikaine igo tegwente biya tonya uturbania abantu abange ba umisi ba pere transferred abandi batumiru asipata asoko chandwa asenje bakoro kunge balenge ba Dr. Ndali inche inalenge muntu kolika bantu inje nale kolika bantu nyakitali ali ekogera abantu bonse balengo na be county onale gutumiru muntu go nyakitali nakolega sinere ikonje timbwati muntu lakini kanale inje nale ko nabarabo ngagetenga na nale ko lenjira engia ekogera umuntu agotebuna te kolegasi dotraga ende break this one dia sorry pole nimbwatiri kubaka iko lialenga sengencho nga matukana bete nyakitali alia inki inde tokali nenje ongete kayemo nkombe bona ekogera oyo chanero nya kombe bitu akore maego muna vitali nge birunge eko ere kerago chale otenge kertua kerna chetege iga Mother Child Hospital traera Mother Child Hospital tu aja 2013 na teba e kaira 2022 ibintu bya tegerete bikeiko e budget eliyo mwali omwaka 2022 2023 bali mwenyorete eliyo mugabano ya chita goteba nga eyete tubutuko e council ase budget elindo abwate 119 million shillings 90 million shillings chaligo chikokora gwakana e contract eli yaringe main yokwa gachinyombeli na 29 chaligo chikora equipment chogo chaka inyagitali eli ibintu bikebya theater GX ibintu kabirebi ekeracha kairushororo akayetinyilinse bona abanya gokora ibintu ngora kapimete 2027 yachiko yigora same na Doctors Plaza na ajaga tanga Doctors Plaza yaringo igurwe ingetare gurupa kabona ekegera ndo kole ibintu bikumi sabana inchi torenge de siasa erencia sarenge 2027 abana inchi bagende kumia ekora maternity garia congestion yere iguru ntu arosete kitchen ateba e laundry tukarosia children's ward ekarosi kaba modern kabisa tukarosi physiotherapy ward ekaba repaired tukoreje machine tukabe kororo chingi ya kabisa amache kitiare chikale ya atwale shida ya machi tukarosi tangira underground ya 300,000 liters amacha akoru chiruf chos binya gitari agenda imi pondo kunyo nyagitari kebwate shida ya machi tukarosi bo holibere nyagitari gali nene leo yange ya minkoro karosi unere kaso akoba chibol chikaba isato chibwata machi inate baigoro ya oxygen plants isato changi nyagitari gali inakuwa na igoro ya perimeter wall na yateba nate igoro ya hostel block nate baigoro ya a conference hall ya gachiriga ne pharmacist ne theater area orthopedic theater tuwajaga services ya oncology because oncology njalengo ya cancer treatment ninje chagete eka abana gitari tuwete school bagirandire gocha chinas tuwete school chikirana gocha clinical services school chikirana gocha chikasakuru oncology services tukachaka no enesi egari mo siyo gotalda gari nga siyo ska
ninche ngolete through co-sharing. No ine bus iroko ruka staff bus. Ya nyekitali yorika na ringa KTRH staff bus. Ninche ngolete through co-sharing. Na ande kanale nkororo e budget yange yospi yare ko run niche department. Njina ko run pesa. Chibe chuko na control njidi ko runga subsistence allowances. Was it travel and accommodation. Lakini yange bintu bi lab. E manage ye lab ne ko run budget yai. Nyibi bintu bi kitchen. Ahead of the kitchen ye ko run bintu bi yai. Yale yange bintu bi ya tata sine pharmacy. E pharmacy sine ya ko run bintu bi yai. In that way, kila muntu na watu authority akole bintu bi yai. Ekagera egasi akole kana boronge. Wono higa decision yiko ro sinu muntu yomu. Kuruga ali motonto. Utari mo Kenya kwanza. Utari mo Kenya. Nero ko decide kere gento ke pharmacy, ke lab, ke kitchen, baka no nyanya ko to kitchen. Tiango tebi gente kamo borobra itisa ko nganjira. Na ande ko jidi wage niri giyanda ire ko teyo abana inchi ba Kisii County. Gente kamo 200 no mugaba no kabisa. Na ande ngamwanga na ngamuchaya mono. Ekera so ete chikure tu age to mutinyu onane. Talibo. Inje buno muntu abere serikali matuka manga tebanga umutinyu osaba no yo nane nduruwa kana suppliers penye kitali. Pako mutinyu kianda. Ekera chichabono so iro bisi ngatete so process tu aga tumire boronge yo gwakana. Tukarosie budget tanga ni wakana our suppliers ya 52 million shillings. Oje mwenyore taba gusiba ito umuntu natenete Mombasa mata gatebanga natene ndio bwibi kwa 52 million shillings asinye kitali ya KTRH. Akakwana ngakira nkamwanya kere na kor Mombasa nkamwire list yonga payment schedule because tu alikuwa rosie payment schedule tu yala si chief of ya health ya approve ya ganda si chief of ya finance ya approve tu mewakana pona kama goetenania ekeraji chabaka gatuma jiodi tajigeta nyakitali chikanyo bintu byose bibyari ngoronge adenga akana chiwese icho lakini tutara akana kama konangire bakagwa mutonto mate igenta kwanete enash tukete agatebanga kyokwo tiga abantu bago supply kitchen abantu gwetani 50 ngamatebyo mugabana abantu abana abangene baitonsa abantu bali kuduchiro ga n'abantu bwata abana gisukuru aina burarongo mungino tuwakana libushiri nechinge lakini rosiri profit yiri busa togosinye iko chiko makonya koleki akanda abana ba school fees akatebanga next time etoko muntu yo mubweka e contract you supply kitchen oyomo inga abantu bali bandi bali koleta chinyanya chisukuma wiki omonyo amaguta omochere kiro muntu abwata akatalia gakara goraki alikoleta gari elindo nyora kendegeke ochiwoka kosomeria abana baye akateba toko muntu oyomo ekinche nkakana igia kabere yanstwete agante mutara kana abantu aba integete kiro yomo okwa 10% amboleti nchibweka ngamotebi nyitwanya kwa banga nayo nande ojina suppliers abantu koleti timba manyeti bono kurwabo oroche ngugo na twengo akanda no muntu mobe ali asete kondama iskoga ige bintu biri atete nkole bibe timbi kole nande nayo nyago bikora because emyake na akora nyekitali ali onye kwewo kwanza abantu na bange bali ko supply nyekitali intamanyeti abange because credit department nyate yali ko rani budget ya yaye alright warod so o maene nama ito abantu nama ito bali ko supply limbali abanene badenge batatu gusibanaika abantu bako Nairobi abantu kama ni international jabo KEMSA chinene chebo meds kwa dijinjo kwa pesa chino taka ebon alright sasa daktari asa mangana ige ikerenge kia ugyo konyaka ugo taka kuligia ikirugo kyo governor we county ya Kisii niginto gya tuboka tugatika berega ndigwacha gitugutwara kerengereke yokobo mu governor we county ya Kisii mbiya kwa bodire nande o maene kwari komboli omwaka 2022 was 2023 wasengo chikondo bugabana na bande akenayo okani ngaya tinatura birengel kabirebya lakini kanali geribune account itu ego colleagues puno mo gabana ororo ago colleagues puna bantu bitu bakumia
buna abantu balikorera chicontractor chikorera county workers bakorera kiro muntu enye county ngima mbirira arenge nkateba ngabono ninche asine ikire tingorera buna abantu abande ninche ninche ndache irinde ngekonye nande nkonya abantu bonse ba Kisii County because na Kisii County ito enyare ko osuka mutwe na kwalete consultation tukara denga inga kitoko kora tokonye county ito ya Kisii friends bane nkahetana nanga kuona abantu bonse constituency ya Kisii kaenda diaspora professionals nkagenda baka na America kubuli abantu balenga America inga kimuroji ni county ito kora ki ere iyo ntuto yiko yorege ntekane n'abantu bamanyite psychology omuntu yo twaito gabana ago tubende urunga weaponized incompetence asike songo yani ago tumia ugutamanya bune sila yaye ekero umuntu ago imoko tubokote banga abana bari ku 50% abantu iskali bago kuminga umuntu nga kiyakora umanyama ngana kabiraye kusinga kia akotogose yenga abantu bakure 50% lakini akoro kuno muntu muri lakini kagotumie buri obuaye tuiso na advantage uroje ngendo bune kiara goleta ne rode ga Kisii ndo bata gunism before 2022 etwale ko na bukoro tata ni ka borongo bantu to watu boba abantu bakaoba ngagogo kubori kendo kendi yonse ogo hitwa na abantu baye lakini I'm happy kote nga jinga keji no mbali barenge ne barobono baro droborabu baterengo muntu ngo tumisisi arenge bone go kwane ebinte ebe kisiga no nabantu bakogote bakokire bakokane haya igantu tageti bugunisi mu Kisii County igo ekana yoramna Kisii County yeito yarenge abantu bari korwa aho bacha go benchmark Tiamato na for example Kisumu yabona yabere level 6 hospital Kisumu yabere a county national referral hospital ajete KTRH egabore activity ya KTRH egabole blueprint to abugate uko ros KTRH ebe national referral hospital baroba gaika oroche bagenda bwango iga bona yabere national referral ndo kiabolete KTRH is the mother and child hospital na doctors plaza chia de koba tome week the required infrastructure yogo tokora to level 6 hospital ono roche Kisumu ya tanganire ya kitega abantu bose kuruma bibare uja kwaje benchmark Kisii ingibono kiabire ingabono nonye no koenda into uji benchmark ruchi count na chaboma be igonga ebintu byasarekire kandi byasarekire ngaranga tigangi chena bono ise konye bintu na bige chikoba county so roughly yinga mwaka ki 2020 edingo jako resign konye biranga byasere ko baye kogera na manyite ngabintu byasere gusarika all right Liwine lio oyo kabiro mugavana gwe county ya Kisii His Excellency James Ongwae na inde pole asengencho ga kwana mangana yenga ki kwa musireti omoiboli na inde our condolences kubatikana usire kumoiboli lakini yaso ko mategerera ogenda bosio omumurole ga daktari una nago trained watarire chinse chionse na ndoro mwana nyabiyoge. You are properly trained in China, go train it, go train politics, go train yagetari. Ebi agaso ni wete mbiro aronara babere morega kumurike mugwate ebi agaso. No manye tenga onye na kobe tenga as for 10 years na ande tindi gochi go tigeranje. Kabo moremu mumuroi. Kana ari kori chikuranje na ari kori ko musaja bu. Mondo tai ore ko ngikane. Engwane ya chete tuli tukeliga asengencho ya matanga gosene nkwana kanyara mwatu wa rasike gatambe na Mheshimiwa Ongwae litukelio ekaramu Mheshimiwa Ongwae ago chasa matanga ama karatu ale como enia omwaka 2024 mwezi wa 11 injika nyandura kwa na komo nande into share nele bose nchikondo bugabana lakini ndiwe tawa tanga na mangana igure ni biga simbi koteki mirororo
ekera jeti na bate betem na untrained na niko mwakera umugabano ngwa ngambu yemono ekogera angeteri bagari nene n'abantu banda abange kisitari nje buyeka komenta masomo nande kwenda komenta chisemi ao chikogera tuomenya kitoko lead into bwate program yo kuira abantu Kenya School of Government ngina ajire Kenya School of Government gesanchake gasi mara gatatu entanga ne kana ajite kore e course ya runga finance for non-finance managers yani kana likitu na linko medical superintendent litanga ni Nyamira njirumo nyagitari tindi finance person lakini nyagitari nkomanyore ngakyoko okorani chibesa che nyagitari igo nkairwa Kenya School of Government inkasomera finance for non-finance managers na kile oje kitare yenga no yabadi bashinge na leo kora tu aliko kutumia cost saving measures na nchiri chingo to manga gitoji beka na nga gitoji manage baka chakore gashi korakana inkazanga na gakora senior management course na strategic leadership development program na nganda baka stratmo inkasomera ko singa leading healthcare yani nga as healthcare a course area korwa stratmo for managers it is the best in Kenya na chitenga somera so kala konde ndo bia health ikinige nto somerete na ndingete byamono na ndikuri county kanto nanda abantu abange managers mbanyolete a chance anda ngwae kogenda Kenya School of Government bagasoma na kiology ngwae no tale kutoka as a county ya Quran asif noare onyochire isiko kaka Nairobi ibintu bikoran because kero muntu lenge in management na we trained on management pona igango tebinga geso yajete tima yetinga jiwe cha training kai chikogenda kigere muntu yo kana Kenya School of Government muntu yo kana school and yons yonga jiwe sechi ndo itu cha kuburi ngai chikogenda lakini abodi muisonde ngatenga ki tigango tolikere kabisa tumino nki budget ya kisi account menga e budget ye nki gokora ekogera koigure na beka ji project yange 32 akorte KTRH over 10 years na lengororo oyo tiganga toroke ya mayoka akore ni KTRH alright one am kokonyore ya mayoka beke kenga okore project keteiga onte wi ngake chinkobi okay so daktari asega nkayo yoko bo governor no tebenga no what endorsement kurwa said the former governor ka kwanete kurumo noye abantu bategerere na igege ngwitu kwa kire e clip yekyo igona bonda atenge ine endorsement na ndako kwa endorsement ari asinge nje yakende asinge jamanye to muntu abwate nesio ya KTRH inje karonde KTRH kwanza tiangote bononga litandari onjolete ajita kanyora kinde because na linke medical superintendent before devolution da tara korek litaraja akanyororo teje dikondo usinga muntu tarinji na mudigete teje na mabigete gaiga ajita kanyororo akantenga tikatokore gasi naye na ntokore gasiga ninje nkaigwira that is the work of civil servants. Civil servants, you serve the government of the day. Yani serikali ko ya chenjiri ainayo jingine serikali hiyo. So ntuwe ntiko politicize civil service. Puna bono roche ase yerororo kire ndo yokorekana in civil service politicized. Iribobe sana. All right. So what is your take on your endorsement kurwa say former governor egento what is your feeling about it? Napongwa kangambia mono considering igaringe ekambi tobauti no mugabana oyo orobise bono no maene nabondo jengambi yanda mwagere ngambia mono sana asogo twara ogosemeria sende ekogera igorigere iri omanyire ngo muntu akorete gasinere go sa trinity na trinity because ngumubwati na lenge bintu na karmono chimiti ngo enda lenge namo nagenda natebana natumite paka ngumbu ntwojete ngumbu ebinte ebinge toka negotiate no nya cancer center wagachukisi gaiga keto eko negotiate nere na Badea na Saudi Bank Saudi Fund no na rengi keto eko negotiate for a university ya Kisii yargoje wagachugari nyosi tukaenda UK mara gatatu tuka negotiate paka tukaba allowed koja na 500 billion shillings ya Kenya tuwario korose digai alright chitima nga kiabeta sengenjo patagunya uchibwat because again the into jere ka India to korora the best run hospitals chalenge India yonga through kaba nongwai oyo
namaete nga for you gokore binte biyagaiga lazima ogenda osome bali bakore biya kokobwa igo India ntuchieto kasoma bakore India ninjeto baka Israel ninjeto baka UK ninjeto baka Canada chosi echo odigere ringa kibintu bikore kanebia ebina itu atetekore tagaiga to change kisi bono rende isakonyora nga ebintu ebinge byageze bigasareka asengencho oyoro o kodre into twaruka sezo weaponized incompetence awe kora ngatamanyeti ini mumuburi maswali okay asoko beka se egenta abantu bara understand mono weaponized incompetence abasacha ngo gutumia bale sana asabangina babo kogotunga lero mongina tale ngo wasengi konyo kwenda kuruga kwenda kwaruga kwabeka chinyanya nyaro watute chindense chisani kwabeke ubosi kwitira irinde mambe yakote ngaki genda uruge kwarot uwe koranga tomanyeti irinde to jote mambe ya ngo chikuruga ine ngo weaponized incompetence. All right. So ngakiora kuona soli oraro leke kobanga igole a project here the former governor irinde go maybe go frustrate the current administration. Oyorona bwate chinga kichia yecho kolegas na ite mandate ya 5 years for 2022 mpaka 2027 scorecard ndomo makeri na abantu bagusinko bakoleki bamaki the former governor genta kwanete na tenje ntu kwanete komo asingenja atebete kombe komo yonga igwetu no bwate byagaso genda mutu nande akabashwanga omonta trained oso monta atumira osomire igo nabwate okumu anaminetinga omonto ino monto mya somete igo nje tali project ya monto ne bwense ne kinde project riorio ne project yabagusi because yabagusi barerire ngwasome binte mitanda kwa igo tali njira kolika abona bana inji bagusi bakoraki bakolika abana inji ekana baagete chikora 2022 ebaagete babwate obare mu bonene nga bachenjiri regime ejikobe nkiyamano kubweri babwate na kiyo cy'abantu bange bakataka kurama ibende former governor neno yora kataka kumurama sengenjo ingobo obora yobuye bwakire rakibona ntu bwate advantage nga ntu kunya to compare regime eye neri engoro eri no kunya abantu batakire ko ye kwana bobeliria chikura chiwako wisa koligere libono yobatenga buri ubukore bwarenge better 100 times asengenje bintu kora kana byarenge okay ani kora kana byarenge bono mugabana tubwata kisiga iga ngagete squeeze ya chaka betu tourist ko chakisiga ngagete no maite ngago chaka bera matukatatu oira na China imitinyi tatu ocha matukatatu oira na China ososira Nairobi bono muntu muno yu kokora gago chaka kumnyaka ngako dikira project namyo gatu mwisonde iga kamnyaka ko nyamache ko chogembe ko chaja ako bintu bindi bya World Bank byo gendete igo mayango tamale nanda gende cheni medierenga etatu bono rio bire tourist kisi na ngendo jinga mwite kali ngata yiko buli kula 2027 otatageti n'abantu aje ku mufosi ngaje ko buli yakogera muntu tagete ko buli chikura lya kabere takora bintu muntu yakora. Okay. Naturally kiro muntu nabwata sa okurwa daktari enche ngurunda segete na nkurura segete and for the record go kurwa sense mo yabo basi coincidentally asomo gabano bono orabisinera akunyara ko baga kurwa sense meyo baro bakoranga kwali gutigera mu muroyo mino monene akuronye gakwana kitamu chego sinibiro mu bwate si ngakyuma muroyo mo katwara atwarugo ngakitoraruke atuareta mankwale goitobote otige mu muroyo mino monene arakora kitamu cha ibiro nyaga guchikora elinde nayo mako bwetera kurwabo chitamu ibiro ngaje guchikora nanda bamasintu mwagerete bya kabisa tukakoka ngo bashobera mugabana ninjino mo basi bali abasi lakini bintu ne yasaite korrakana kururi tukabe abete suonin ekarokana nga abantu asere ko kununika kisingima ogoswago koitabantu ogoswago seri abantu chigasi abantu bagasaho kuumia ekarokana nga bono naji kubona ne lya kabere umuntu uje komakurejo bono gadaga bintu gaki konkurbo basi kinimo basi muno yondo oro bono itoko ba option imotura etamu yetu yalinge ya basi
tuganjira ngo sento kule miaka ye etigarite 5 lakini ae na Dr. Enoch Ondari nerure kobe option ingia nande go jinda jikoba crossit ko mkera bono mate na kwalete bo basi boime babasi mbalengeiga babasi nabagambi bono teji ko banga basi nabakorete kabide yakogero mate umugambi ngo gwaro bugambi chi generation chikubwa duchaja kuba identified buno bugambi bwakorete ki balenge ndutageti to identified ninjire yo bugambi yakogera bono aba basi tote kukamba burunge tutigiri tarigiya egendo ngere kangwa play ga bukyo mugawa no ngwane kara kwanete ate tungu bonyira mboje kisi nanda maene ngagetenga amuga ke ngenta kwani na ikaransa na bandu bako ni metigiro mbakerora na rocha tambe obonyira obu mutwanjire toje tobotinyi alright miaka ko chetano okay so go burobili ono kugamba one time yoka ilitoronge ebintu ebona okay right fair enough tiga ngiyo mategereri ribaga mwancho mategereri no bwatu bosibole boko kwana amona into ya mase mogaiga se studio wetera 0785 102 102 onye ko bwate liboli wasebirengera libya igoro yenkwani na kwabero ko boko nyigwe ya mase yemo na boko nyara ko boko twakire simiga elinde okwanamo 92 radio vuna halo. Hello. Alright, so kwa nanji wetera 0785 102 102 nere namba itoga igase studio tora munere Dr. Enoch Ondari oyo ligetie kirogo kyo obo governor ase county ya Kisii ase obochori obonene bogocha bigona boguturikereria so mutandao o Facebook radio vuna halo. Hello. Okay, alright, inertinye igweti kona jwetera 0785 102 102 radio vuna halo. Halo. Hello. Okay. All right. Ready for now? Hello. Hello. All right. Kero nya kurigiriga bo manyenga lioginga kilita ligosoka abugukwana amo 99 linda tateme ready for now? Hello. Okay. Ready for hello? Zero 0785 102 102 ready for hello. All right, sir. Yaba tigato digelia se mtandao Facebook ni jaribu hii tena Vuna Radio halo. Hello. Okay, so turanyoleka manyiria kega alafu ngwera natole.
umurubiri woyera asa matera yokoyera Nimewasamehe, nimewaachilia. maega yogosigasega ritukurigima esegeto chinkwana chikumurekera ritokuminana naro ritukaaserinde nemirubiri ao yokogosemia korero butuki obuninkia amono bulinguri bwaigoro mono kera ritukura Jumatatu gwekalamisi gochakira enseyemo gwekaisano nemo chabutuko na Bro Bright ime ya Radio Vuna na kiakwira tu bwatega gomorobeli okurukunga oyera ono oyera wono oi kachinsa chiresano nemo chabutuko tionya kwanyora gentanda ke gwetania sili tukoligema ego tegaletio moya soigo kondokanga Bro Bright ime ya Radio Vuna. Alright, asante sana mwacho patili bado na bato kwenye temesi meyuwa 0785 102 gaiga kuligiringa kwa sentonyero kwa bato kwa yugwana na sembeo karutora monere Dr. Enoch Ondari oyuko Rwanda kirokyo bagavane county ya Kise. Vuna radio halo? Halo, radio Vuna. Najua ile. Wairire bia? Ngopongeza daktari. Yes. Ndo mwete yenda ke kumanyanga. Isi nene tauni yauka. Takera tara liya baga kabibi nyoro. Ay kalasa kwa nabarab. Aba ramaya de bai tua. Yes. Creo que como cambiaran tu ati. Oh. Nduwa ino na nyayutari chenero pakamboli ngaki mojo ni mogami ngamde na kong pakamboli ni ngobono kate ono yoraso kerenda to temana maya inero to kwa magolo. Alright. Bona eno na temogami nga tari nya tari yo kamanyando na bange wabwato bokong tari abanya tari bok. Alright. Right, asante sana kabisa bua sengencho ye SM yao na sengencho birengerio biao. Radio Vuna halo? Magokoro. Nati na igule tajitundari ya kuna kwa na vya na ndo nando sedi ya lenga ya bokora dibwa ya mbwa lenga batari. Manyanti ni alego chiachira sanchi alenze bato mtuna agenda na muizo ndo mwangu nyale tengo jikuruali mtaruta nande gonkanya ngaida ndumuchanga ngata tinalia siti yanga nenkuerenga. Wana tiga sama konye ga kinya sa ubwa mangenge iga. Ega kiacha konya abantu utigango tenga chenero nebiru byo kabiro tatu mtu mumulisarangi. Alright. Asante sana kabisa Magokoro. Asengencho yesimi yao. Radio Vuna halo? Hello Radio Vuna. Ndio wanale watawe. Yes. Mungwana uyo ndali tigachi kuzi. Yena ndikurutua bachagete kuna kurutua sikimu ambio ngwaye to wese na kubonje liwabeiro biyo. Mumbe neto yeto yetinde ka. Wanjinara kama tenga tigata no kutara chingongo chonchi. Nenda chaka wana mapema. Yeye tari ya rande yeye totanya rumuraiga tokoni. Right. Sawa. Asante sana kabisa boygo ase ngencho yebirengerio biao. Radio Vuna halo? Radio Vuna halo? Ambo gineni? Yes. Ndina utatagera to murayo ibuna kwane buyega. Tuamira kwa bako mese tigami kwa matwe. Atokonyere gisi yeto mate kunde baka anga keroka. Atawarore gisi yeto. Elinde binde biwe buya una kwane buyega. Okay. Right. Sawa. Asante sana boygo. Sengencho ye birengerio biao. Radio Vuna halo? Right. Wairire. Wairite bia. Kwa watezena eske mwana wese kama magnesium sana. Ese mane chanya maturali na nyangoso. Abontegera ta mangana yo maya. Itanga nyoma eteta kwana lakini yakole no gokoro to kwana gutai no gokoro gokwete. Wana ntinari goja komo wako na yandere.
anda tumikie watanya vizuri mbago kwana wakoenda rage na beba. Ikina kana kwana. Okay. Right. Alright, asante sana. Boiga singencho yesimio. Radio Vuna halo. Halo. Eli baba 1800 kurukozanza. Nanjira mukwana naki. Ebintu tikabicho kubire biyaki. Igombire bi. Ato de no de ande mugani. Propura idio ma de ngwanje te akiri de ngenzo tuwa kira to ngwane rai. Maga dendi. Ono kwana no mugambi. Ya nguchigete no mugambi mai. No kamaro na monte garrate akiri dio kuna njira na nyevegete pake kiminoro kira. Okay. Jere nare o sabanya saenga tokonye. Ibintu bebija. Ande tokonya ne ndo mugambi kawo chara abu ibintu bia konyaro sai bintu anyaro sai today. Alright, asante sana bana. Amina. Alright, asante sana kwa se simio. Radio Vuna halo. Hello. Okay. Sawa. Daktari nkoira niliole those concerns lakini someenda ke ujumbe ibere gaisato Edinson gatebanga botambe kizuri cha jiuza kibaya cha jitembeza arati one time inere birengeli byaye DJF gatebanga governor 2027 Edinson gatebanga doc siku zote Wilfred Ochi atakula Biblia asubuhi na mapema. Simba ni one term governor. Sasa birengeli bino galia se omutandao o Facebook munamugendera tukunyara ko bumuko bibeka ali ya masema karutoleka igana Dr. Ondari oyo watebanga na tegete ku Rwanda kro kyubo governor se account ya Kisi ase obacholiyo bonene bugocha daktari ketegwe gure gatia bategeli bali ba kiresimi gaiga konsani yabo mono nelinga otale na inde nayo gukwana onyare koba gokonya kora mbia mono bright ngwakera abategeri baito bali ba kiregisimi ngambia mono sorry aso gotegerera unatonya kugamba gaito kuri rero na maene bintu byonse mwakwane no maene na inde ogutara ntutare binyoro byonse yakisi ni mayetenga konyora mwe ukonyane gasinde lakini rende bono na sokire ngutagutarande kire kona ya gusi ekogera paka tukwane na bananchi baitu waterabo paka tuwa kuri ndi Ryan ready Vuna halo akiumura lya boire were tebia akioti amone jana kembe na sauti mugirango asikuwa bwatire chopo tieno yenda pongeso murai ta gitari ondali akomata ya mangana kone na maya lakini kando na goja sejire tutochia bantu kuna bono lende tuwa mamanyira apuna ande na mamanyekere tuwa chikambi magana yu kwano. Okay. Ikabono ngomo pongesa matainga inche kwani hapa yana muna chokutie na tare nyakembe na sauti mugirango. Iganu ama sindani abantu abange bamanye na ande kunyalika na chicha samba sanya ne chiguti konza giticha ichi namba chia yegera abantu batake kumuikera basamba mangana ayo masinda nime aliara manikane kya characteristic county nene nande nambene ko batembora liga wale kora abantu bakisi county bagali nene omuntu gawake simya kwane na sakurwa mukisi county kyagera nalia abakisi county baranyora libageli bamubuli amaswali ali batayite kumubuli nera chokutie nene kemena sauti mugirango karibu nyakemena sauti mugirango chokutie nongo takande kokora ligo takamambi mbu yemono job sa alright asante sana kabisa lakini yeye tenga antabakire simetri kwata na bakisi ready Vuna halo Operating Dismas kaza kurudia ngera. Yes, Dismas. Gitari okwani hiyo kakubwa mona mangana na gitari ya wantoto sumugete mnawana mangana sta gusena ki. Bora nore gale gokwani genta maene bwango bubi akangwa. Data gitoko kolere kene. Yebwa tabantu bamigaine. Asenya sakisi
ano no chaba gusiba ituna bangai ni seria sa na yandi. All right. Ni rero selibu para rero selibu sawa ntwa agare bya. Abakorere bya sara bya bono chaba ntabande bali bakanya kuetana ko kueliberia. Na bolo te bakanya kona oni chiringe ni chingaga. Kuti mune ni gaini. Ande propriete na nyara nya sinyansa. Isi nere ege tia bantu ba yuma nyete nona ya maria boge uchiari. Na mono kisumere na sana. Lakini te utwara bantu ba kuili na kisi. Igonga na ete ke tomo nto korengereria tambe munu ya kwa ne pio sia kwana. Inje luete kuru inje dismas kabero kuru ya gongera machoge chache. Atare munu tie no yumugira ngakwana atara on chat atogambi mulata ke takore na endo muno de naro kwana bunga ki kerio kwana wikirani. So kuri tubulimo. Abantu bangai wikirega mu Kenya te yutura ngani yabono kurikiri ngambura ikia kuchora. Ndiyo mono. Right. Asante sana kabisa Baigo Dismas. Radio Vuna halo. Right boy. Wairewe. Ono ngote ona speaker Radio Vuna kwa bwatire. Ono nche ndekenda atebeniga. Yes. Dr. Ndali ga kinato kwana na malaika na achirenge. Asinge nchondo ate tuna malaika na achirenge ngakyara iro hora wa Kisii County. Okay. Bona yaba na inchi oba erese na ndo bakore kire kwa batebya na Nyasaye arago senia ne familia yao. Aina arona bwata kimurali. Right. Asante sana. Boigo my brother sengencho ya Esimio. Radio Vuna halo. Radio Vuna. Omwebu kurinyomoga. Yes omwebu. Narago te Dr. Ndali bono lero rato konya bono na igura eresire. Kana jua chie konya ane jiko ire na bono una wanje no mwana boda ngurugurwa igare go jike ubu. Ebale tawe te kaera okwata kire ko ebese yo ale kuira ni no nyare tutikira no moro. Ono ego Ndali ene mutu atokonya ko tokonya nyagitari bono ngakira tokonya kisi. Ambu yamo no mate yaji mutu. Right. So Boigo asante sana kabisa my brother asingincho ye birengele biao. Radio Vuna halo. Radio Vuna halo. Onchose bunya matare express inkulu ajinsa mutagisi county boketu chaje sao te matara ichi 1. Wale na ona iguro minto buna era sire kota ko deiga insaidi na onya na usuru e kurusi kwa ajinsa mutia chenaro. Eri falo toni kero so ichi asinyinge lakini bono woko gendo yani kumana kuonchi bo magonchi bo bakari dioka na jite na onya sa iyo bakari harenga na chafu. Ene jande wochia bane lyo konyoranga na bona jidoko lakini okuto mukerege ntuka chiroba na gosenko mieiga echege sirenka si chatia tankasi ono mbago ziu kego chikuika malyo gotumwa malyo kirege ntuwa to musko mpake silani yaisano abaisa goto musri intiko ono mbago zibono rende inkie kabona na jawe ya tenemera kwa makanyo wato mirwano osega chio oida wasno mwana nyagitari goto munga muire rap oko muira kwa manya rango sa bole akana ga usiri ni 500 kopi muga yani umna wonchi dasi mao tu akiwa sa mugo to se mari ngoko wato sen usaiyo awana nkorwali wole ekina kieta keile asiri nandi mai wose nyare kana wose apo nguse obwiri bole county ya ito aya kwa mara kwemoka kwanyo aranga omuntu egendo ge kongeji bosa kwa manya omuntu nabali kire abantu bali kire county ya no babangirwe ga cyose na so wacheki bose go cyo kigali parking kwa mara aranga omuntu kiro pakiriye gali bose ne lyo ga kubore kemesiri omuntu yo kumuna kirali sitayo Diwa so ire ko go lyo ko ko ira nai ko soka ira ngali abikirwa magukale ono bakwa umuntu makubuli bona kema paki kwarengo ono kajya marwa magunga jawe ra gwabe ka magwa atanga renza kwarengo atanga na atamire
tato umuntu amakwa bali bintu bitakeye karara so disi we buivi buno bwesenge cyo umuntu yori kire kabisa kule musahara erta bwana tiko bwaje unganka sikyako koranka byari ngekere gari apa jiwatabe kalenda taru wiri city Pone ni bo chinga uno mo no botakere bo sire ara unani kwa makonyoro umuntu gusana kangina kagatu akuna gutari gosine botunda iga banyoro bwatiro alsago ngai iri city ride era kimwe kichiro kwa chibase echi na chogo sina ngasi kichigo ja chiako abakubeka account mutinyo kwa yakane mesara Pone bintu bunye nigo dilangara una bono bosongo echoga iyecha fukete ekorobaneri agaji twali en market emwa meta para mchezo nota ngoto imorale ite asio singotira igo jisabuke para mchezo mtu atadunge tauniete kuchikora base. All right. Ne vinde vinge tanda artigera igombi ya mono chose nyota express. Alright, asante sana kabisa boigo Joseph asengencho ye semi yao na boigo ebirenkere byao mwacho butele sengencho chinsangire chisimi berecho mwali. Vuna radio halo. Okay. Karongo boli simi yo mwelio radio vuna halo. Hello radio vuna. Nje ngoro nyariwa masaba. No, ngumeti na bomonda bocho okwana buya to kya to aranga bono yenera next toko achikuru. Kwamanya wikoro kwanyaranga nera bono nanda ko bomo bepi. Uri como ikera. Ni chando bantu bautwara banainchi turi como ikera omotebi. Bono okwana korokumbi yabako ni chisera cyao. Lakini rende na indo wananchi kero toko wa marvani seto tiga watu inyor. Ndiye maana sana. Alright, asante sana boigo se ngencho ya ebirengere byao yo mwelio kabisa radio vuna hello. Hello. Nguru weteni. Okay, sawa. Mwalimu naolega ukolika akorogo Madam Diana kotebanga huyo doka anasema ukweli time alikuwa hakukuwa na hongo mob kukufa ovyo kama siku hizi na muunga mkono pia. Right, asante sana daktari. Kwa tegerera maoni ya ba tegerera baito abanke na babwate concerns igoro yebinto au generally na assurance bategetenga mangana yo gukwana no nyale ko bagukonya kora gose na yo batenga maraiga ngo chengale mbia mano bro bright oyo manate banga na kwane twakwane monegoro ya health. Yes, lakini ndo muntu ngora boli go maswali amange ase section area okora kana kwa kolegas tiga ntebie abantu baito ba Kisii County inga okotenda na tendete KTRH ninya gitariria kuno koenekia nga nimbwate okomanya bwo manage egendo troge complex systems ekogera inya gitariria nere inya gitari complex amusha bali bande badute kurusike bakarorere nga gikoran babugane egento busaigo inya gitari nene na ndere very complex iko na bongorani inya gitari complex mneria na bongorani bintu bindu bi account kile account na complex iko no koenekia nga nimbwate that know-how and knowledge yokoran na ndende na mgonya na balance politics na service delivery yako rabona iga is politics na service delivery tekole teyo. Okay, omonto yorobo na kwanete igoro ya ghost workers kira kole campaign atetenga county bwate ghost workers no maene nga ekerajete akabori gosi ghost workers mbaro arakoraji head count ibere tanyo to ghost workers bono maitike ntoke kyo kumimono wone gane ro kodra aba colleagues ba Kisii County babere ghost work tari so wanja kwabo ibago chiga skire itu kumambi umaite ghost work no muntu waka no mushara atakwatiki atakwatigas. Okay, none treasury galia timentinga kiwe ebe iso cyo chinjuguri yeteru kwenteke ngaho yakogera abantu bakuruka bacagari imbabwa atikasi bakorobisi pi kidreba jire kobeka chireni ga stadium ngamba watigari pona chikali chonse chikwete pi ebakorunka bacagari baikana samagene gorbanyo wakasiasa kudumambi bakamaroba pona igo ghost workers babeire keronda asobo gambi
kero muntu nanyore injira akore gasi yae ine chidriver nyore chigari chigo kera bono chigari cyose cyarengo cyakure taranyara ko kirosi osikugora chinde into chirore igo host workers in bayere again to kende ndakore ngelinga into tagete ko deliver tangible projects chikorakana tali project ko rosi asingenjo utete konyora gento kende yake kurwororo nande bono uisa ko ngala bro bright nkwane rich project chinde ko se chi area chinde chi semo chinde ao eko tali health yo katoja ko kwane to liya lero muna bono as health care twatebirenga litangani baka to fix KTRH baka we fixed because injini bwate know how even the viewers no ina amenity ninje na jacket ya jacket tarehe 1 mwezi wa kwanza 2023 kindororo lakini design tu atakete kole ne ngao ko yero bono intu atakete ngeji ko chibesa chinyinge lakini bono abeire cash cow ya county ikonto change and the whole hospital ebintu bikore chi machine kirororo chibe ku under service contracts irinde NCT scan te nyago sira ko sareka kera jinka ki MRI ya sareka ngaki rino dialysis chi sareka te nyise Jones ICU na iga utwaro muntu rero nango kwa nega ibitanda biri nyagitali ali mbirenga yore byuka out of 6 kwarade igo bintu binebyo paka tubirigereri paka tumanya there is access to health care facility chinde umaida kantu ikire chi level 4 facilities chi 11 nateva chita kere koba almost autonomous independent chero kole ibes chiabo chiatumia ibes chiabo at source nyamaji ogembo keumbu gesusu yabe nduru maate maharani na kiro chumugaba no lengo ko kungwae agatebanga chi level 4 chitabwate theater achi agachire theater maharani kagachire theater nduru kagachire theater iyabe kagachire asita bwate bolemo ikagenda liriana kenyenye gachake theater kirase so that abanyagitari batwete school basomire bacha kogenda nyagitari echi chinde pone yango tebi nyagitari level 4 ejire chishel nyamaji ko ya tuaete dialysis machine sisano neji theater ibere ibaje bakawisho dialysis machine yororo bakaleta ya KTRH because iri KTRH chakwete patakunyara korosi chiabo bakaji kwa rushigire bakaleta ya KTRH dialysis tero ko nyamaji kono ibinteka birebyo bibaga togora services closer to the people utagete bonse perus ko gali bajalia KTRH iye tero ko nyarekana toga ndasi na agriculture yako raba gusina abantu bwato mukyo monene bakore gasi yabo bakuboka mambi bakenda mugondo linde barageria abantu babo ne chinde kitigale bayire chiro bachoko koni iko paka tumanga gitokuba support in terms of agriculture support farmers bechai bech banana na value addition yako yarangu wetu batanga matoke industry ya matoke hai kwa yigule ya avocado abantu inchebono egento yokanda ati abantu baito agusi tindi mwana siasa uri no kawaida okukwana umuntu bosa atama idinta akora egento kokwana you can take to the bank ekani bintu nawe inana atanga nimbwate advantage na asomire umugaba n'umutangani ongwaye buna koltegasi na asomire no yokabere buna tara kolegasi ne yobono buna tara kolegasi tingo kora buna akolire eko gerenje bintu kokwana no umaene pakangwa na ndinjo kwala litri ya sai because nene bako denga oyo gotiana sise ya sai ta kora buru buna takere kora na aragereriwe na ara toroje ndo wade na infrastructure na urban development ejino yani no takero montatu ale no hawgete njena aranga engaki amanyanga bono ndali osokire ngubuli ara bugabana akasoko mnyoka akorochi pale jite wat na budget baumura maraba irindege kora budget yonga abantu barorenga orosi chipara ndiro kora binde byasinga abantu barore etokora singe to planet tukabeke budget eseine eparo ma etembu yorose ya makero mwaka iko last for long kuba kunya kumura chinyinge linde chibesa chisokere na jide sito galia musora nganyora ngepale emiroro yakanirukiro mwaka emyaka 3 lakini myaka 3 kirete nyakora kanoro yonga ibintu byokora kana sangino okorigeri kwa kuminga abana inje ambama etenga nakibintu byokora kana county ge lakini oyo monate banga
bagusibona bali bakodre baherire ntorigeri education ile devolve nile kunga early childhood development elimu ya chekechea nginyore mugaba na tete ngako chakoro sinde birasi imwana byo binya kolgeti byanywa mabere byarara no itane counting matokoro ntuka peki ekora alia ndutageri korosia ECD classes ndutageri korosia ECDE centers early child education center yani erosiri ere model muna jidiji arosi ugali muranga yani ngamuranga ronga kwara kale barosi intukisi into nyara korosi kwarad so you sent echo imbuya na tuchaka torosi ya mokere ward chibe 45 tunya ko increase kiro mwaka kubonya korosi borasi bosini ni botabwati any equipment botabwati any infrastructure ewoneta sabana basini ni palia bemia kebere tatu bakogenda gusomera iko paline special age group yakora bali ko chimotua ne bakale biongozi bitu nyento ko basomi gabuya mutua twasirire right twasirire buno mugusi to chaka mapema egento kia omwena ndo kire kenene mono kworte kisi gaiga yes good governance and accountability ebo kungo teberenga where there is no vision people perish umutane tamaite ntakora awama go jana manye ndo mokora nane tara bala mu advice a generation yengi yo josira bona good governance yani nga umuntu mayite ngaki asa governor gira lita governor umuntu ko governor governor is a leader n'umuntu okutwara abantu bamaega tari yako bakimanyi ibintu byose abantu bandi bakotebereria mwikaransa mwatwale cabinet chi direct chako wa information inde kwategerera kwate wakano bakora bona yengani mayite umuntu okora chi decision just be count nayo mubuyeka na yako ibintu byose byosareka ya point ya umuntu ayo which is not the right thing right. Ko bayiko abantu ndwende utwara public participation kirende tokora tuetanana tari toko tebya abantu tiga abantu batatebi mbakwana kanga tuete kirasi no mane karo bwate ka no bwate resources chi account tari chi agotumia umugabane karo wase office resources yotumia tari chi aho ne chi account chikali chi account chobse chi account kirende chi account bakobekera maguta right bona ayo wente gutana kogenda asa abantu bari mwikaransa na barabo bakotebi na batagete tindara gendiye gora kane myaka 3 yarire eso yaso yate ekogera public participation kira egento tari eli ko for sure ngantu ko public participation ire umugaba na wento kandi karansanse otegerera onye ne wodi agenda onye marani ogenda no ne hall marani abantu bacha marani bamotebi nganga tutete marani yakoreki that way into tuwale society echite motu igo abantu baito nori otebanga etoko kwana bintu na batebenge inche tini mwana siasa uli kawaida traditional njino munyagitari na akodo munyagitari emyaka mengi na anabera in health care management na atane ne nyagitari emyaka nge 15 alright igo ngani mbwato manyo banane ne bintu bine na ros na rodre okay bana alright asante sana kabisa daktari one message gali nduru nkona yo mwelio yakorokunga Gilbert I'm Gilbert manager and the CEO of PDP party tell mheshimiwa I'm looking for him timeti ticket ya toko ya PDP karange ticket no na bakonge namba yae tukwane karoto kwa kurwa alright senge chizo chire daktari we could have also looked into national politics elindo totebinga position ya onerelia se mangana ika 2027 ya sekirgo kyobo raibwense na bogo chutana liga soko wekerania nkwana yo mwelio ase okoligia obugabano wa Kisii County tikante bagusibaito nga inche tali ogokwana bosa inche nda tokorubona ase service ilikonyango korabu no munyagitari to leadership no korokia abantu utware birenkerere birigeti mutwe kwate yantu bitastoko genda iri toranga kitoko change healthcare toko create jobs by the taliga sinkongu taliga sinkongu bintebi kamo kera bananji mbabwate solutions kana ko bategera kero mona wade nga kitoko le bintu bitu
kubago tebi nande na vera very impossible kokonya kiro muntu individually lakini ya serikali wende korosi environment yaba conducive for kiro muntu nyine biashara abantu nyara ko biashara abagusina abantu bakole gasi yabo ngo etande tawo ndiga sengine saa 10 maambie konyera abantu babugete parosi zichaye abantu bakunyu yigo nabantu bwate chinguru patagete environment ingi bakole gasi negente kyo etra kole katra negotiate na bananchi pata endo patagete twara osingi nyara kana se budget nyengo nyara mwako ya koreki linde teo kingo to eri chibesa trust budget andi na pakote yo na njinga ekero umugabo ngwa sete count 2013 e budget ya nge 6 billion kera so 2022 konyi kiranga 11 billion bone ge budget yeko ya count eri 15 billion lakini ngendo yo kumingalinga absorption power ye count yeto erense asenge njo chibro ye jo chikobe kwa se budget asenge tubwate vested interest chinyinge kiri mutata tinga muntu yo yo koro sinto kete yairo mwako era kitarakorekana nakyo ko ngachibe sia koreki chiranire chibe chire in the last 3 years echire ngaine chibe chumwako mugima ange 15 billion ngati jikiranga 11 billion ikoro jango mwako mugima turuse timne account ya Kisii asenge enjo leadership etabwati overall yobuya gochimutu nande tari wanjira abantu bande bamokonye asatari konyara ekogera tokumenya kera gento injipine njibono munyagitari tokolete biragitango tenga bikoroswa mbaro bamanyete biragitamne bikoroswa eparamne koroswa mbaro bamanyete so na kyoko erua opportunity ne gabana wachora chiminda jirikomi nande muya kiri minister ya tenle department gete e understand ya leadership inde yago tevinga etokorega nega mwiwanana chief officer chiaje uwa accounting officer chief officer nge 16 account wende kotwara kire chief officer ne bwate role yayo koraki lakini abantu aba nene kabisa se department the senior most civil servants ne director kire bali bakinire korwe position yinse bakabikire level yo director pamanyete bakonderstand nge department yo koraki koran all right oyisa ko bategerera buya muna bagotebi bintu miko enda kugeka okay all right thank you so much daktari nakugani iria maya ase sabali yao kete mugusio nyarira kwa baga koigwa bono ne chingaki abwato bosiboli bokunyara ko baba kako irogo okuna chakwaye gusegetambo korokia chingaki chingiana ndo botukobuya ende chingaki chinde daktari nabo waligandire radio vuna 102.0 FM asengenjo kwa ndo mugusi biamana sana biamano nande na batagere botukobuya ase mwabeta amugusi biamana thank you asante sana basi bono mwancho bategele yogilia Dr. Enoch Ondari oyo oko ruanira ekirogo kya obo governance county ya Kisii asengencho yechinsa ntugeti go kwandira to tebinga kiama kya ingere kiege running mate ya enererie lakini ndo mugusia ko tebanga ankyo kande nchiko kondukanga bro bright ekero nkora enda igaso mutimo kongerana na sura seka ketali gatambe niko njata siezi karanga uwe hae shagala bagala niko tayari kulipa gharama sitasimama maovu ya kitawala sitasimama maovu ya kitawala ufisadi ubinafsi ukabila kuuza sura wataki kuuza sera undugu ni kufaana sitasimama maovu ya kitawala sitasimama maovu ya kitawala hatu get wadhifa una deserve bila kasha makashfa hii society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama ketol ya shisha mfuko zinasikia eko unajua thamani ya mali na size ya kifuli eyo ujaibiwa juu hauna kakitu worth risking jail time police bullet for unaweza argue crime doesn't pay lakini uwezi dismiss justice in a bay mwizi ana 40 days 365 days later anaendelea kugrow fatter do anything for power ready to lose their head for presidency bora waione kwa currency sababu gani siko affected na turbulence nikifly angani nimezoea the same feeling matatu zikipitia portal mtaani
going concern, breakfast za croissant. Hataki punguze bei ya bidhaa, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi, nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Woods, mambo si barabara chingu. Naomba Johnny Maskins, chakule fike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu daktari anamurushia tear gas, na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees analipa peanuts. Hata siwezi karanga, uwe hai, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Si was a state house, na la twins a ghetto. Ziupatana Nairobi River, no more nita live by hand to mouth. Ushasikia maskini na ugua gout, nikiwa na nguvu ya kung'oa reli. Definitely kuinua kura si nzito, ukiingiza kwa ballot box chagua kiongozi wa kweli. Moha Jona la Namu, jicho pevu, wakianika mkono refu, ina pickpocket wanyonge. Navaa mask za goalkeeper wa hoki, wezi ni kerubo. Kenya ni kama boxing, hakuna sub, work with what we have. Niko njaa, siwezi karanga, uwe hai, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Onene kwa sabira kyoto wa baraya baya, ogera baraya
Kongetie metu paragaka Orama bana babande Rakini abao Bakongetie metu paragaka Ogorera bakungu bande changa Rakini oyo Akobeke anga machanchabe Ogorera bakungu bande changa Rakini oyo Akobeke anga machanchabe Otangasa mangana ya bande Rakini ayao Amagunda gotioka chindoso Otangasa mangana ya bande Rakini ayao Amagunda gotioka chindoso Wapi Uncle Jeff Kisiwani Wansete endagera ya bande Rakini ayao Okoliero burangetime Wanchete endagera ya bande Rakini yao okoliero burangetime ane togo soka oino musacha busa Honorable Adams Mochenua na Walter Mungare Nyambane Wapi Adams Steve United States of America Anirero Abana barero Anirero Anirero Abanto barero Anirero Anirero Abana barero Anirero Anirero Abanto barero Anirero wa Chiza chindo kunywa marumba kawetani Yani toi manyetipi Kwa manya kumusesi gara mna Watio kera ni mbaka mambia Kabo monto buengencho Diga kowe waiwai gete tae manyetinga yekuru na denga yebuchi Aisu Ngabono wambeti tari aengo tebi nae Wapi Honorable Esi Okeyuri Sylvia Okemwa Buto United States of America Governor Honorable Samuel
Okemwa msema kweli. Kevin Arwasa no mondo wa masikani. Wycliffe Ombeta no mondo wa masikani. Millicent Omanga no mondo wa masikani. Mainga Echate no mondo wa masikani. Evans Jabwali no mondo wa masikani. Sylvia Buto no mondo wa masikani. Darius Masoti no mondo wa masikani. Anthony Kibagendi no mondo wa masikani. Richard Onyonka no mondo wa masikani. Esbon Mayeka no mondo wa masikani. Oyakuru Kusonko Korukana da Toronto Express. Louis Sponsor International. Anirero abana barero anirero sieke skuru mokonya baibuli gusibi bintu anirero abantu barero anirero amaskani gabuete chibesa anirero abana barero anirero Gen Z anirero abantu barero anirero chameni gento kerie kebe muno musacho kububulia mangana asemware gukwana kwanda gutangasira abande gake oyino musacho mukungu na indoro mungiti ase bintu byao okora abasani bakonywe chae wate bamuna nimwate paundi mentere ikominywe chae nerindasi ya mkwane lili kunyati mkisi wapi honorable Cosmo Choe Korubo Egesa Nyamache Bobasi Embakasi Express Utobuo mwalimu Morachayani Danmo Abuna abantu baito Nonyuomu no mosacha Amerika Otabuatia masikani Igombosa pipipi Wamura Nova omwana we pirisipo Otabuatia masikani Igombosa pipipi Wa No somia bana international Otabuatia masikani Igombosa pipipi Bosa No tuare digiri na masita Otabuatia masikani Igombosa pipipi No tuara bane keniekia Otabuatia masikani Igombosa pipipi No kore nyangi echibesa Otabuatia